Tētaro. Andi ngā punga yo sa bisa di kilian takaita sa tiya ka nagita man na Vietnam da kailiran nara taron di ngā punga yo. Koraba te speak ante miyo kan te ngā punga yo sa nanotawana na pen nara taro. Ranti tami au tena so tame i eroirei. Amen. Sekarang aku tahu ya, kinte me tuan ampai tangira no koira te meu, te merurung ako nganira katopong. Kora pa ibukin kawa kinara ina non ron te ponga esen nako. O mga karukora ina non te meruan tangay nei. Te ponga tahu ya sebusiko. Ako pia te me tuan mena ira rikira ina non karawan spangara. Aira am sabi ko buki am Botannaomata iaon kiribes. Nanon kanuan pangarakan ito po ngay ang anira te. Amen. Asa po sinanuran na nanataro. Arawi ari asende ire inira ari kangay. Tamerari karaw. Inatawa kiaram. Inarakuwiyam. Inatawa kiam te akayon tepe. Tiran tawa na ikarawa. Ang aniran te po ngay kanarari sa tawiyay. Ako parayera pure, yero rangkais ka paraya pure akan apure na koira. Pate kairira na konta kaririyak, na kami aura mente paka. Amen. Tami atenas, tami yero irei. Amen. Maari nanuan anak-anak te tau te iron te president sa akariniaki. The business? Kurabati speaker coordinator sa TC panani ngon kami urin tinga pungai naron dari asan tepakak nakoya kan na Maneaba ni Maungatabu ni kapani data kami am table the speaker the clerk at the table with the council kan to Maneaba ni Maungatabu ipun kan kiribas ni kapani naran narawya mau wa kam na panin mauri naron na kam na norian the revised order of government business sang kan mga spaspak and pitak si wote pitak and kanuan ta kawapong juwi kay ay te pongay kanuan te tsaka juwi kinapay te pitak ngan yakay bibis tanani pira te ki pira kana wo ade te kilibes provident fund the revised OAG, Order of Government Business, yati pakanuan te pongay. Sa kawapong, sa Kilibes Provident Fund Bill 2026. Sa kapong te pimaunuan na bill, yati ang kanya te bira the Public Finance Bill. Watanga wapimanbaw. Ang kwangkiki yawan ni kabibis pa the Public Finance Management Bill 2025 iti bakanuan te kawapong. O the Kilibes Provident Fund Bill 2026 iti bakanuan te takapong nara one order of business. Sa pusingkay ating kanin naroon na ni iasantakin na kan. At hasiyakan na wasikong naroon na kanuan tera the order of government business. Arabati, to speak. Koraba, business? Tayo po na nakintayan pepa. Mayroon te subbayan the Public Account Committee. Iaon na Ribooti Komete, ibukin na naman ito Botannaomata. Iaon na accounts, Betio Town Council. Aika Otetanaki, ibukin ririki, wawi, nakon, utanga wawi meawa. Pepa nampa, akia wawa, kairara wawi meawa noa. Ana Ribooti Komete, ibukin na naman ito Botannaomata.
Yonana Council, Tarawa Urban Council, aika Otetanaki pukin ririki. Wapui, uatanga wapui, nakon uatanga wapui meawa. Pepa, akia tenua, kairara wapui maonoa. Ana riposto Komete pukin naramane te Botannaomata. Yonana Council, Tamana Island Council, aika Otetanaki pukin ririki uatanga te maonoa, nakon uatanga wapui meawa. Pepa, nampana aua, akia aua, kairara wapui maonoa. Ana riposto Komete pukin naramane te Botannaomata. Yonana Council, Maiana Island Council, aika Otetanaki pukin ririki uatanga wapui, nakon uatanga wapui meawa. Pepa nampa akia ne meawa, kairara wapui maonoa. Ana riposto Komete pukin naramane te Botannaomata. Yonana Council, Peru Island Council, aika Otetanaki pukin ririki uatanga wapui, nakon uatanga wapui meawa. Pepa nampana akia wanoa, kairara wapui maonoa. Sisiraki, akia kai. Robert Clark, ahora será que hay veteran de apun ayo, será que number wo, o yo en la tapeka giron de sati ya karinek, temen de me Maiana, ay honorable ruta tapu nemta. De sati? Korabate speaker kariniaki. Ya tapeka panaman kami awrin tinga apung ayo. Ya kata araw mo sisirakin ko na noy mga mo sisirakin event po ngayon. Kata house ni Maiana. Ne ingin na kita pati paran kami awin na kami te speaker ko rin may hanan tayo para te presidents ta ko women tilidan ta kaitara minita ay puntante ni kapen tanong oran panan kiripes. O tan meta po na event live streaming. Panan Maiana kami awin kami te ngapong ayo kan pere mi awri. Ayo sisirakin te speaker number wo yon to ta pepa. Tawana may pakon takan po kaki kaputa ponaron karinan naray kapo o karayakin naray pukin temanin na kimakuri temanin ni kara o temanin ni mau ingyan nani o nara council yon Maiana o pon nakia konan korawa yoy pukia konan ka para teminite karinia ki pa antay tapi na yo korabat speaker Robert sati, nakakagam sila kayo ron minute bukin te bota kin makuri bukia aine ron di kira kita kakaro o kumaya rawa ya ometa. I Honorable Ruth Cross Consing. Teminita? Kuraba, Honorable Speaker, doi main na nawago. Yerita banaya kain darwati na inanon kami awding kami ting abong ayo. Mo na iro Honorable Speaker. Arbidisten sa tangira girora. Paumen minita lidan ta kaita ra tanti. Banant me awa di merurung akan da deni ni meuri. Honorable Speaker, main na nagyaga sa sira kayo ay sikan raise na kun am attention. Yun na ba dayan na men sa ikahagi dokon na kun the translation na kun the data ni matang. Ay bubusin no noted tayo. Ay kaya na ba this is right. The Speaker ko rin inanakawagin tiyakin na detail ayo. Na kun the sate yari ni Maiana. Papun nakia mo JSW. Yani Maiana, may ye de bonomin na SWO, ngaya ti assistant clerk, are de meto ni bobo mapuri, atman ya mo men wo de karokwa obi may sinas ti SWO. Robert teminita? Mon bukan nam sa dia karinek? Rarabat speaker, rarabat minute karinek na nakaya kanga yeron te primare kanga te tangira ni Pilipina kanan kawak me mga pun kapure rarapa aye ya rare ya sando ko ra SWO rarapa te minita karinya ki panga yer ko ra SWO mi te men ya pun ni men na bu 7 minita ya ngan rauna no ya kaina pe ko ya Maiana puntera bukina ngera ni marara ayo men na ya itera korapa Teminita? Besi kay karabad sa ti karinek na Maiana ibukin bukan na nasistrag ba. Ibun kakawag ti meta ata papansira ro ibukinan. Ki akya DSWO Maiana inon taya pon nang ni den. Skokowa anyo. Ibukin nami longrong wa ponye na SWO Maiana. O inanon ti dirigana ko. O ibubusi ibukin enana na leave without pay. Ki iro benin dirig o ina karuko na bubusi bangay enang pon musra. Mon dirig wo tanga wo pi no ayaro ko te bubusi ke takawring na Maiana pa e ponte meto
sume ya kanga ba ngaya ayaus anaus de SW e bona kita un tene kanaki ira ba de temsia ba karak de ekiparak de ono no kon jaus ni meka o eta urai de jaus ni meka mon mes on bon mes na ba ya manga sign de SW we bo e tira kin kan benen doi mes sekarang ba na de sate mai Maiana ba kangai pun te me tu ani bobo kina ko yana Botannaomata de dayan ska ko wa ba e kangai e wata de ana wata de SW ina de dayan mes ko kuren ko asa ba ya tira ke de SW arana ni tarani dia janaki ara kan tani ba e taurai no bokia kaina ya kan Maiana on busmaya ibukin na ya kaina ya ni katene ibukin te mane na ki makuri te mane ni mau o te mane ni kara Kurabat minita kawan bukan ng sagi sa tiya ko rin Kora de speaker kaniniaki ya kakaitaw na konti minita nanakea ka ay ika ko wa pa kita orang pas kamen data ngaira kain Maiana atau na pun kamen ina kamen rana ri dinan wa kain nano rayo ikari na usisira kintu bime wanu wani peperuare ya kaya ka kina pen deta ya be ko main tira kin jau sayo rara pa ibu kina pa pun monte te kain nano wa kite te post ayo kita mana enang kain nano wa kian arona na service te SWO yo anna pe wa Maiana kan arona pa ena musrawa te SWO antai kan ya konan tapena yon Maiana kita Tenan Council ka kora speaker Kurabat sati te minita kuraba honorable speaker inang karabana pa de sate mai Maiana ibukin bokan na sisira ka kakawag be inata ka na data na ba punyai de system ge de sabonomi kanarna ba age de SW yon tayan na makuro ane bon de assistant clerk and then obvious the council are enarige ba de sabonomi kanarna ba age de SW aste me tuan bubusi na koya Botannaomata aika busmaya de payment se kai ba te me tuan data me ASW kanake de SW arita me assistant clerk in the council skarabari de sate mai Maiana ibukin na nagigayag na tayo hangan mga ni bobo kinubonomi idarikin de kiyakia de SW Kurapa minita kami na bukan ng sa tiya ko rin kora ba de speaker ya kakaitaw na konti minita kariniaki man pente betul na ini me ayasate kan TUC na nakea te ya kakaitaw ano nang kaito naukantani nga to nang punrana ri enang mandan nagikia ay karo kun tawaray bukin kay nano ya yo pa yang ay pun tira kay aray SWO ya kakaitaw na ben na nakaya minita pa yo sa yang ay ben akita urain ti aus ang ay erike aray ya taw kaya kan sisirak ya katigira ti minita nana tapon makuri me kay na tapon makuri yo rara pa ti speaker karin ya Kurapa sati te minita kuraba honorable speaker ibon kabenian au kaya kayo na yo ay punta karabara pa nakon digi nakon de sate mai Maiana apun putun na inyo an sinda bata ay pun ya kawata ori kita banan bubusi na ko ya kan Maiana angkai gasan nun megin na ya sate angkai ya bon ya gira angkai na system nakon de SWO Asta bubusi na ko ya kan Maiana pa a direct angkai nakon na ya SWO yang ke bon sinda bata ya sate arakan tani nga pa enapun kunan wata na SW po asagi si SW yon Maiana me pun apa makurorik aika kakakor pana ti me tu anu ni mekina ya SW ibukin irakin na system de moise irarap Kurapa minita ara sana on narimin ara sira karimin kan ben sira kan nang panawanu ayu ari na dapat kagiron de santia kan nek teman may beso honorable honorable Dr. Sinte Isintiang Tesati Te kora pa honorable speaker ai mai nei ano ko mane na ustak ate samon mo met panani ka meuli no koim de honorable speaker mai na mobis de presidents ta women minita tante ya ai tan noran ka beneya na bene mo ni meuli Oyo ngane te kan na usisira kan number 1 on to the paper honorable speaker ta busia de minita ta pena ana ka para yon kokoron kapakan to retirement imin tamana nga ko sinanuku iriya tani makuri
the bank fee are tawa ki nanun the popai def pass ga po tawa ki the bank fee are tawa ki min te bomane men te tiam kora Kurapat sadi ay nakakagam sila kayo iron de mintay bukin te botakin makri bukin temane. Abi bayran kare-kare ya banta komen presence na Honorable Dr. Tuwea Tuas. Komen presence. Basinaba speaker Kadinek ayo ka kan select man sati me beso Kadinek iko kuren takin na nakon sati de man na Kadinek me PDC pa ye ko kurun takapumi yon TF fees at ATM fees pa e kaina no ki the receipt bukin ko ko wan te bo payment TF iron te samana era Kurapat komen presence. Mon bukan nam sila kisah tiap orang ni. te kora ba honorable speaker ilang ka kai tawa te comment presidents na nakapara o yung ano te pokan na usisra te honorable speaker I ka kai tawa na kon comment presidents na nakaka madon na si pusiyari te takamata ta tautana panangin te tayo ay kios the pass overseas bank fee and the receipts are kwang anak me naron tayo tayo singa tawaron taw kapakabon ng ruis na Mes boss ni nanon ng bank statement sa rero ko. Nabubusing ganyan dito at kami anak kami ata tuta na yon na yo ba tayo. Comment presence. Raba bukan de sila que meron de sati de mana Kadinek me beso yang e por kokor de terang de ATM fees me de FPOS fees para da ko de terang de ATM kanga te samananga putna ke ana pita ke bareng ke mananga putna ke nanga bana dia impuma ni sana Maiana pun dia ni ide tra ene dia kuran claim the fee are sa sene ke me the bank ke the ATM fees the kokurun kan de FPOS bar de FPOS e pun claim upon it ona na benda busi bana ka bog min na ene tangite ke te busi te me ye pare sibona de ya bana se kabona de FPOS ta de beta isma pun kabona pun bugin na personal items a laptop or a mobile, or even a randy to get down. I had a second of Bangana over the force, and I can take the Capon Minam, the chance at the concern. Now, when I introduced to receive one of go walk by the fee at the Sasnega with Posari, it wouldn't kindness Marun Malangam as an official at official travel. Top one them that, top one them taxi, laundry, get out the entire. I am when I will come at Kurapat komen presence. Kawan bukan nam sila kisah tiap orang ni. Ko kurana balik honorable speaker ko era ba te comment presidents na kami ata o ganta ni pa e meta ta roi ya ki ongora ate ta kai ta uri na ko ni bukin te ana spas pare san ka venen ko ita e agi abu kan no sta kiri kora Kurapati desati. Ay nora ti kuna buka di sila di sati metro tineno. Sati metro tineno di si honorable the boy why. Raba survived. May beso. Ade kariya pa. Nakawatawa. Ana sisiraki. Napuntuin sisiraki. Napuntuin sisiraki. Survived. Wayo putukana. Kanai bumane de chiam ai konani kabuana ba wandiri konani kabuana ba laptop me kabuak min tefi e konani kinta yo kani kaya kiangana pai na buka nanga au statement in the bank are pon tire yai tefi te boss pang in the tai e aki konanus yon trisis te busin akon tauta tayo e kona iman na noa te ka ngayo ibia tani mama ngani kapani yoni kiripes na kusinan kurap Kau berse era wa nei ubo ki sila seti te manna ka ni mai taro ti neno ko pare wa para ke ko mananga no ko ser un ke te samana nga tauta ka ke ta official travel awun
Tako nangintay tas pun lagi kurang muda teman ada pun tahu pada saya kita ya bairo tera mereka karena seru koi sanu kasa kain nol teman an kan aku pun kain nol pun busa bentar ya ada pun an defi yang pun akhirnya amra amang an tu koi pada tapi aku pun kain nol teman kan kau kurang kan ada hari tak waring kan tahu dan ada tak kena sedia ini kan aku buta atau tu orang tangai bukan seksi am lab atau bukan dapat de ampai ya personal items ke atau fiso yo ko anga ne inkan de tutana de takanga bu konangaran katerina ko are saki tekere na mete makuri aware pun kaine sima pun namra personal needs metako ta na ka ga ngan nenda na kata ingaro kitero na kinang bare ibun kanga de fo se yakuna ko ta temenagi are kanga ite te fi bare pun te ya pun ko pun sa sengo de mai sar ko bo ye ma naru ite akin ya ki ko ki ba ko na claim e tangira ki te usi te ma ko wa te akin na kan seti ya ta na pun kanga kan te tra yo on the statement da ko ta ka bang are pun e kaine se mate te tra de personal wa ya ki personal me ta ko sa ka yang na kan na te gang era Kurapat ikaw pensar yon sirakan serang mana kon nakon sirakan remina karena mana tapi mewanu mayor na tapi kagiron desa di teman yang karena kami nus honorable Dennis Waisan Kamki sate Sabat speaker apun panaman kami awri kami tan makuri or president sa komen neta kaitar apun ngiran kapen simerari ponde simerari kontai ya na kiato meta kontai ya narana amaga on peren bauri o ayo ngana ka ti terano srek na ri nampana te moanua ya pun tapi ka panao busi de militar i de ke me aus srek ayo ali ye pun tapi ke na ben tau sinti tai ka no ko bugin to women center ali kanga ita kana pa ya se mi rongon na yo o kausina no kan te maisa a pona me roia pa eta makuria asana asa konga sabu usin kana ko na ngani ro ite tai ali na makuria ki ningai ayo kaisinan kaina loia era pa kurapati kami ta mic te sati kurapati sati akornek nakakagam sila kayo ang kan ni ronte minute bukin tapota kini makri ibukia aine roron dikira kita kakaro may rawa yamata adi honorable Ruth Cross Kwansing minute Kurang honorable speaker, ayah mga bubusiri kaya na ba amendments na kon kaya kan na yo. O ayo ada pun anak best translation na kana kugure yo ya pun wara karo ya ada pun nes kurang. The speaker ko rin ya kugure hindi akin na kon desate ya rin itiman na may nos pa wagi makurian tebe ba ni karikira kaya yo ndapata akya anay dege meta karikira kaya ayo. Kurapa minute mohon bukan seksi dia kornek Rabat speaker era pa te bilita kornek te bukan de srek kona ni to ti khat kami ta to ni ngai ye to e wa ke ti ya busu rap kami ta mic ti sadi kurapa de minute Karapa de saji ya harinya may no si bugin bukan na sisrak de honorable speaker ibugin amirong ibugin na rong na bet de saji may no so ibugin ya kain no ibugin de makuri ibugin da karikira kaya yo ya rong kain de stage ade sa talinga anak kabata arak tauman men de cabinets men de DCC ibugin makurian ar master plan or proposal ibugin tinan multi-purpose integrated center aika ibugin na ada ibugin na pamakuro ni katene irap kurapa de minute kawan bukan dia kornek Rabat wa ta ko nga to mkya ka pun ora sa yarari kana ta pai amakuria ki tananga kana ti to ti cabinet sa ta nga ta pai yarari manano ki man pai ki ora pesida apa no kan to
Kurabati sati te minita. Tarapari ki de sati ya karinya ko ya kita pe nanuna ibukin bo to khan kai nanu ya khan no ska ko wa pa ante me to akamen da tani khan no ya us ibukin na ya senda ibuki ya ina sata ya ba kharawa ki ba kanga pun to loko aya senda aine ska ko wa pa irang kai nanu de taka de a permanence a pun tan yaro ari ki nakon na ya ne so pun ko te bodo kan ako na ay bubusyo at kauring na pa pun katan na na pun nang tawroy makuri ayon te tayroy yare gara funding es kunan wa kina ko yan katabinan te karigra kayo rap Kurabati minute. Kapinan bukan ng sa diyo ko rin. Dapat speaker, kaya abis kita parang kahit tahu, abon no kan los te minita ni panamari na kung kayo abon tawag na pegi yo abon rali na imo ito la kaya biro yo korap ako na tikiroy. Kurabati asa esaro yon na yo sa mga nakon kumiyakan na rin min at ang silag di sa tiyak rin nagtaman na may peso. The Honorable Dr. Cynthia. Desati? Te korabari ki te Honorable Speaker te ayo nga te kan no sila kan number 1 te tua te pepa. Na bubusia te tau te aka. Kana ye na pepeire ibukin karakan te personal income tax threshold. Ande kiri ki te bo makuri. Korap. Kurabati sati nakakam sila kayo ron ti Comment President sa pun timi na bugin tepot aki ni makuri bugin teman ya bebayran krik ay Honorable Dr. Towe Toaso. Comment President. Rabari kana siya ki sati teman na kanya may peso ayo kakana. Yung kurin ko ang sati teman na kanya ki may peso pa ye na ba te na kaya ka te comment president sa mon ben tamero ato pa si bukan no sila ki te na no siya president pa no ya wa ya yo Comment President. Raba bukan sila tano pun wagin on de tayo wat ka tani ta pun non te kayo na na panadang ara pun sa kapata ki de so po wigin the tax, the income tax, or the content, when the content go on a din, and secretary wearing a span on me book on the Kadindin, the content of an idea in din, the day of it, Sangatay on the Ririka on an idea. Kurabati women. Kauan bukan ng siya di ako rin. era balik ki te speaker honorable speaker agay pun si te kan ka haita wat ka tigroy na kon ta comment president te manadan makuri te bukin na ya pe kurap Kurabati sati. Kaya mayroong tarahan na pun iraw na nung di sati ako rin. Manda na kaya katakuha may president ki. Mayari sana ko nga na kung naresila kariminan ng panawabuhi. Ari inada pa kagiron di sati ako rin teman na mayroong nose. Ay honorable tennis o isang kamki. Di sati. Teka daw sila kaya nababuhi. Pwede po sila kung diminita kanina ki alitabi na pa. Yan kahit disipamen kay CDL, ibugin sipan ng state truck, ibugin karayan titakataka. Kura pa. Kurabati sati. Nakakagam sila kayo iron ti diminita. Ito po tayo namakuli bukin kaniwepa, business, karopay, mabubos, honorable tangariki rate. Diminita. Kurabati speaker karapati sati teman teman nos tapi kan nasrek dengan apa ngai akangai ke akana honorable speaker nakarau te akana Kurapa. Yo, dapat diminita kanina ki sa TPS kanina ki kung impresyon dapat ng mataw. Atau di kaka apno kan pes mga ito kan nos potong ay sa tumon sa bagi kan si bukan di sinak te na yay takuan siya pati minita atau
ina kona din na ba yun no sa busyo pa kapag takang amo kay iri yon no bugin doon takata ko na Temita. Era pa po kan sragay ita pa kan muring hati sa tiya karine ka pa na bata na ba makuro ka ati metuan tangira ya truck pataw pun nora ka kawa kina ke pungan na ibukin karaya na ya takata ibukin tirong ay ipan makuro kaya wabis na rin na rin kina ya tu bitis para may maina away kain ko kanga kain ta kya kain ta kin temo ren ka nan corporation yo ya karawak the project na na akatwa ki may truck nangan ta one phase ang ayang kay sama kuliya sa kiya kindan ka kaya man na sa mga kawaran na berara ara dono partner pun ngayere era kana ko te terate bukan te tirai asan kawari au bota kan wabis o kantan nga benati meto ati meruro yondera aron mga kaya naman nakin takawanda face yon te tera tangiran te truck ibigin tera karayan tatak para pa kana na ipupuk. Kuraba minita. Kawan bukan nam srek sa tiya kornek. basi dapat speaker ora ba te ririki te minita ko rinek narande kaya kana usira kayo ro ma pa nang matata pa ngay ya kaya ngay manin ta one face ke ako nang basi dapat te si te angate te busi kana ko kan na ben los pare bigi te los te ta one face ke sa busi ko Kuraba sa ti. Teminita. Ay era pa te bukan na srek te sa ti men no sa Rari pare yara, ari toy pun spider man na kanasan ba, kangan data na kangan dabiki aron takay na na peta biki tira sa tiya karinek may no sa rari ba sa karin na nun tira nga te yang are bikin detay na nga pun nakira tira te tau tira at be paire pa ante ya pa kanaira kanar na paire ke te buka yon sa mga pun nakira cabinet na mga pun da paire ya pantay anera enakunan na ko sa panan takawan da spaspa kanar na benay bubuk na kontera te sati krap Kuraba teminita. Kapanan bukan nam srek sa tiya kornek. Kora ba te speaker apa si te ta tau ko sande ya pun ya saksko no ben te sati ya ko rinek te minita ko rinek tan be pe ki ta dara ta ya men na sina ben no mo no space tu tapon ta kai te ta kai yan te tapon ka be ta me sa karin da basi ndap Ay pensaro ra yan na yo. Sira kayo sang mano on na sira karimina ano nang panawop men mewa. O yo ara na ponte pa kirun de sati te men na karinek mai. Itara o tini nano tarte bento pa. At the honorable the boy white. De sati. Kuraba speaker ko rinek area sina puni pa ni busina nun tarawatini nun taino ngai mamano te minita ran karinek yabu busi pa yato na mo ausira keyu pa samaruro kinna inanun maneapan tarawatini kuraba sapai yato na mo Asiri nga mic tiya ko sati. Ayasan sabu maya asan dono ayasan dono di sati ya karinda kin kita tara kaya kan na sila kaya rasan no kanin on na sila karimina. Ano sila kana nampa na tinubui. Ang yore na tabi kagiron di sati ya karinda kitaman na may yonoto. The Honorable Rita ta yorme. Di sati. Kuraba honorable speaker ay man na ano ko au sila ga ya ko gre inda ka titinga ta kamauri ite me presidency apun ga na pero nuto ni kamauri ka kami the speaker na and the mobs omen presidency di minita di tanta kaitar ay ngayon ni kapene age songra atantin kape ranarawe mewa Yesu Kristo akan na pero ni mewa akanga na dakan na au sila kian nabusiya ta women ni presidency patira ana ipupuk yon nari anang kona ometa ke makoro nikarai kanuan na iya passport nakon na account ya missionary ke ayasyati ibugin butakina nikapeni kaya pundang ini men kapuan na iya passport nga pundang ini kay nanua
kanuan pa puakan na iya makuro kaya iya potax karina. Korapot, Honorable Speaker. Kuraba sati nakakagam sila kayo iron di Takomen President sa pun minitaran tangai bukin te bota kin makuri bukin te mane o para ning karikidak di Honorable Dr. Tuwe Tos. Takomen President. President apa anasia ke mana sati ya kalina ke meyo noto o iyo ka kana. Ikan kongot sati ya kalina ke meyo noto pa kunani karawa ki te bumane ireno nei bobo ki tan samane yo anapa. Kana yei te kariya meru ya nake antara ruate account and or botan passbook. Rap. Kuraba Takomen. Mon bukan nam sila sati ya korinek. Korapot the Honorable Speaker. Yanang karabati Women Presidents kalina kin na kaya. Ito ko the Honorable Speaker pa. Tanda karak tu kan. Takangang arang ini men ya passbook ana korak. Inano ni 20 years. Yenga ya wo tabung teririk. Apa ni arora si biya kina pa ituan ari kan de sirak ya ande de kabukan de sirak ya ngai pa kanga yaki kona ni bobo ki de samani ngai ya toy kona nanganaki doi te takari ya pa no ni akimi ada ta aitan sainan kawai ayar te tirangan na mi bobo ki ai yon nei te takawmen korap. Takomen President. Rapa bukan sila sati akrinek ya ko patakang ayo tapon sa si SND no nota mereng do da makuro ika ari ki ibara takang ande the passbook ta momori kin tay kawang ito antay no ya makuro ba ari evita que tai no kote na que tansa to arane ko tai no authorized signatories que to ka te kain te tai borante no community ngi te kawang ngi te ro o an kan te kang bare ngaro ko erike ya kariya te nage ang ko asen kariya ka te monta ibana ana saina te aru te kari ni mana te bumane ngaro ko ya kariya ya punna kuna ni kabona ki te tera te manga to te magari ki te menda botana bumane ayan ngai te kang ai bun milang kai kai te ngai te bangi ni katayen ni ko aru te busian kai te ne ben katayen suangia te busia ka ne kai to wananga en realidad man karo na poui te te kao nge de tero ke to community are anang musika te kao ba nang angune ke muia na ke asenda asen naki to abu ngai te ya ya ra ngai nanga ya kare sa ne ya wan te kao re ne ri inda minisina te bayan an oda de ministan no te bank ge te bank na cosa ba to esen kare te kao kai pa kai kai te na ke na mga sign ate ana kariya wa kain te pora ke na sign ate te to passport kan o an kan na ko na uta ki te tera te ministan no te bank kan ne wan mo ka ngapun te mo ko to na ba na ron da ta mo ta ron te mo ko te bank sek te barang ko bon karona me te ka sis ke te karai te tai awa ta ke bare ko wa ne mo de ga ya kare na ke me mai na ta nana pusi te saria karine ke ta ko ka ngai kona karia ka ki te tawanga ne bo enang ngana ki te ta te seti ki ta te misina ke ba ena kona ngana ki te karia ba nang kalaia ki te tera ta mona mera ko pa han kan nga pun te manga te sia ki na ka na karo ki te karai moni an esendi ke ya karia na ke bon ko te ta sa bai bai to sa la ni ba ta sa bai bai ndai ya ke para ngai yang ko de arna ke pa si ngai ana kona nanga te karia ya para karo kita karai ngi to atari ki non de account chan ayan kan ngapon de situation da na kin de da ni meda ngate catch 22 situation da yapon ye mo de bade karo ki mind da kona ni ma karo gari mi na na erori tasina ti meto an kate en kaya ang na in ko karo na na yang no raro na non de sa ti ya ne ke me no ta ba ko wa nang ya kamen kawin na bu sei no ko wa ngai na bi kate me no bo ki ma te banke pun tako ya na suwa ya pun ye ya te ma to na ma sa ti ma to mo ku ya yo marano ba ne wo ko ma yo te speak era Kuraba Takomen. Kawan bukan nam sila sa ti akornek. Honorable Speaker.
ya karabati kawan presidensi kaliniak naron tagiloin panan kaya nakapanian ako nan puga cakanga ngayo pa ay pun cakanga ako yar korak ay yar korak ya pun lo yari ay ko akan bank apun tangili ang kay ay apun tuangay pa anang karaya kay yaman parang perin na layo may tira ana aya passport ngayon ito ay pa ageti bukan di sila may yakas ko pa ang ay punti huusin ako nti kaumen na kandi bank nga ano ora diay kurar Kuraba sati ngataran te women president na kandida gidi masadi ya kanne ko ta ka suwa ro ba na pon kiya kinda dikinda mga bundita ki mede de banke pas na kate ni ko an ka kaya ngante de ta ka ngai wa ko ba de ya ko wa na sekunda nda ki ka mau ta manan simbukin to pa ye to ai pon na ke de to a ke ngwa na ke me mai na ke na ya ka de ma ro ka suwa no sari ba sa sama kuri era kuraba na women sana kon na sa kali minangan na nang banawop na to wana ayore na pan na taba ka kinabairon de sa tiya karinek teman na may nonos honorable tennis waisan kamki tesati korabo the speaker yo te kan usre kar bo meto wana nambana sinabu busin ako de mai sa kiti military tapi na payi na kar kira ke te secreted hall na koya ba makoro ni kapene na bubusi de konan ke matata de milita pa na wagi ni ngai to makulian na yo korapa kuraba sati nakakagam sila kayo iron de minute ibukin bota kini makuri ibukia aine ron de kira kita takakar o kumirawa yameta the honorable Ruth Cross Kwansik de minute te speaker akorine igurente akinna no konde sadde yarine temanna nainonos paya wak makurian de be pani karikira ke ayo marabata akiana irekere ke yai mon bukan sila sati korapa the speaker ayo man bukan de srak ta bunnatin na ba de srak ito ina konan ni ito ngai ya waki te milita kornek pe anda sa tayo korapa minute ay karabari ki desate bukin bokan na nasisrak ako pa bunde the integrated center yo punsta pona pe the integrated center are stakin na iregire na pe ya women's center naran na yasan mane de yana bete timida mente mo wi are aderen ka yenak are yang wai kai se yen imerena metnan pota ki magure gata bewa demo wi semanga yen metem sia semanga pon yen na be mera Mediobi, but the disaster risk management it is not gonna be integrated center yo okay aderen combine tayan kaina no ya ara magure no ndo one the center integrated and then konan busmai gin kai tarai aya needs tayan sector sai ka ko aine youth day punya kagian ko ibunda capacity building are bunsu ko yan ana kakamaguri de DCC bugin kapatan ara karigira kayo pajangan dek mananakina ara endorsements pas na wagi ibukin deken maratones as nang mga yen maratones darap kuraba minute ko on bukan nam sila sati ako nek Pesin dapat de milita ko ngai tau dan paramas yang tagiro ya songora ro ya kita ya na ki saber na ben yin dari ya pare rari te punta kaina na pesin ang kaina no yo ko sabu jo tagi ba ko dari ne matai ke be ande iberen ko na ara tratar me ra ko be kan speni no way bugina ram mo ko pesin dapat ki ya pun ora kan nos sa ko no ben te milita ko Botannaomata o smart ke sa ko no ben ba rari are apa noim te ana ipon sasko pa sabun ni magini ko sa tayo pa ina ko bugin pai o sebentar ba training ke orang sina ba korap kuraba sati the minute kuraba ano ko speak ay karabari kite desate may no si bugin te ani ka unganan bon te kana ben compliments ay karang tangino ay rang karabana ba ibugin nane Bun ka benya rage giyak bas nakatayan gipera yon de daya wa ko ara kan taninga pa kana asna ko ara provos sai kai sa ka kama kuri na ba inan tay na ba hapon wa ko na ba skarapari ira ara pa te speak ko karinyak kuraba de minute
Tina ngaya pun daun nanon desa tiki, daun nanon desa tiki kali nak menos. Sana kon nara sira kari mina kan. Sira kari mina pun di sira kari nampan awo pi mawa. Ngoyo ada napan tepa kaki napi runti desa tiki kali nak temen nama. Mai Tarawa tini ada orang rote boy wai. Desa tiki. Ngoyo sira ki sebabai e busia ki te militar tapena. Pai na kamata na kon te Maneaba ai. Pa akapeia ki pisini sini kapene. Yoni kiripes. Pa na kaine te KCCI. Ki yei na metan te pisini stuwana metuwana. Ni kaina te KCCI. Kuraba sabar. Kuraba sati nakakagam sira kayo runde te minta ibukin te bota kini makuri ibukin te kanimbepa business karapa ya bobosa ya on Botannaomata rate. Te minute. Kuraba te speaker karinyega karabasa te me tarati nena nana sisra ka kanga ke akana. Yan te KCCI Act 2024 o amata ke ye ay yang nuakini ya business igiribas apen ni kape ke yan te tua ay pana pen mon register with the KCCI imaina ya register with the local council ibugina ya operational license. Karikira ke ka apaka yan te informal sector ke voluntary membership. Akonan join the KCCI mana kapek pana pay the fee or nakina pe vote. Korap sepen. Kurapa te minute. Mon bukan nam sirak desa te yakornek. Ida pa te minute na nakamata ina busia ki ki pa na karaworo ni katerea. Pa te business arena urechista te KCCI. Ito tisa ka dikin te kawai. Ni kapaka ayo. Te minute. Aira pa pukan de strike kanan nakamaya tata ari kita utana na kontera te sati ya kaninya ki bina bayar yara ni tata na koyadra to kora ke ki yang ke to kora ke asan mak kari kita ke kai anora dia ina Botannaomata dia inda ton dinna ko ina te tua ai ki te tua ya paina ke kai ni pon narana te yan director esan dan ka pata kin chau sa na ko tapante te usa na ko te amendment act yon dera are na act the KCCI yo abun ka pe yak business ni ka pe ne pana pun register mon dera de KCCI ke as members me yang kan ne the regulation are man karawa ke bare jenua akakin type of businesses again aira amane veki inanu te tu kan ne ye to wana kuna de arna ke bate kan business micro business kan ne ka family business kan de business are wakina ki yo utu ke antai amatai ka posia akia yara ai employees te bari apun brand ye business naran to wana te ka to te kamarak dari kin takawai te ka moi dari kin takawai to tirana tenimo anaran no kaya ka ki amai sirik te akawa ke ari apun singkai on and off angkan naran ari ka mata kari kita kai ako na apun tapi ya pa kana ana kon register pana kinak yan the KCCI pana kinak ba ngayena bet kain dera the private sector magi ka be kin kan yan de dera de tua ba ana pay dera the fiare ki aka be yak me pon na hoya ba kana ta ko ba kan memba ona ye vote ang kan aka ba ka me kana ta ko ba ki ai no me tangan akakin business akan asara niya ki akinak yan deso at the micro businesses ke are ngai naranari yasan da nigamya tatan tapi wari naranari te bakery tanto na sanda ka business ke kan de on and off ke abun diran family businesses kan haruna pe na ipopo na konantai ade sate akadine korap Kurapa te minute. Kawan bukan nam sirak sa dia ornek. Sebaire irang karapati minita. O irang ni mata taroi. Matira ko roi te KCCI.
e uru te tua. Pawa, e menen te ka usira, o te rai koroi e te katako e tau, i mai a ko paka mla ibukin te usium, a kona ka paka kona. Tarai se pari, na kona i wusi, ara Botannaomata, aranging tangira ka o tā kia. O aranging tangira buoka kia. Mangkana iaro na yu se pari, angai te ki CCI, i te katakan te kausira, kona aren te katakan te kausira, amtapo. Na ako pun te katakan te Kana ko am sira ki sa dia ornek. Saki na yu se pari, ilang tanga iau Botannaomata. Paki dia inoni ka yakaki. Ana dia iroi ni ka o tāke o na ketaki, o na kangai. Karawa ayo, o te karawa. Nā kan te minita korap. Ang kanya ka ni busi, pa ye ka pa ka ay registration fee. Sisa kamera kinakin sa kaway, ka pa ka, the registration, pa ka ngay, imahin na ako ka pa ka mo operational license, ako nakapaka, registration, ay ka pa ka, awasya, nakon, takam sila. Kung tawuray, timinita yaman busi ko. Akawara Botannaomata peso o yerik. Kung naantay yo kan tuang at CCI, paya na koki mani ay kanne. Na kuya te korak kay, na kan tisani mo, tisya tuonas, tisya rarik. O tawari ka ngaya pundiyay, tawa. Paya pundiyay, ina pundiyay no register, o ina pay, isan. Nangaya tisya karikyaro na rin na ako takin na, yakawara. Ilang ka na noong, paypak nga pay. Ayari po si Temeda, kung nang kanya usi, kung nang tayo ka, kung ati kay CCI, pa inakaroro ya is, ay nakakatiman, na kuya, kurakay kay, iya po si Temeda, at ito tayo ka. Ay ati sa po may marangin dari. Marang nanaw am pupusi me yari. Temit. Kuraba te samperi to speaker kari ngi to be esgranya na mena de satia kan ngi pare tabun nei te tang me yara Botannaomata inang kai tawo kai era kai te imang ta pikena vai ta be yo kyu kirat e pa te bai yo kyu asasan ka te meru ro akina me KCCI me kasu wana ho vai era ya meru ro me ngai ya ka kai anga na pa ina to pak ta nga ri asanda ndik ai na ki no akin dik agora Kuraba, minute. Kamen bukan nam sira sa dia kornek. Arieta, temenit, ayo manaya ka in Tarawa. Ka, ito korakin ka ban, si ka in Tarawa tini arang karapako, abu siri kinakunti kay CCI. O ito nun, pangkanaro na ba ito, ikunani ka nakuha kisita manibiyaan, manti act, panariyay mo ano register. Ay muna ikarawa au operational license. E kona ang potag isi ka nakuha. Titaya ka ni kunariyay mo ano register. Tayo ka kana yung roin karawan titwa. Ya bubusi. Ayo na bubusi Tarawa na pesyo. Ni kapen. May tabo ni kinipas na ko tabo. Te bubusi tayo kamasi ka nakuha. Ane inariyay mo ano registered ilon ti KCCI. Tayo ka. E kona ni karawa ya bubusi. Kuraba, sati. Teminita. Ay rapati kanga bukan di distractin cero pana pun anapun konanda anto pa kiriki are to narunare swane vi yang kai ki are to koraka ki kanga amina yan tera to volunteer membership me ta pati te pai ina kakawa ke nasi busei te tera te sate ya karina ke nasira ke ai to pa ngesi sitabe ka to no ai yan tera te amendment na kon te KCCI act so ita ko pa apun karawa kini kaparana ko ke types of membership ke ai ka tinu amai sina ana ngai ari to wana sa meru ro kin nang kai o to wana ka ka kin nei pa ya ki ya na ki no metan cha meta ki pa pun nang ana ki ari to kora ki ki ya ina no ya ni kan kari ki ke o ana statement wa ke wari le ki tini mo ko tira ki o ta na ka ina ta ben grow sag ta yari sag na na bana ana ki ki kanga na ka unga ki ayera na ka unga ki na pa kanga te aki kapaya ki mekanga asia anek option ba kana kan din nako na namak ti KCCI yo era bata pai ka kona benefits ai kana kona ande ke meke ke totinani bu torun tena training ai kana kona an karo ki na ko ya pai karari ki to pu ka kana ye ri kana pu ka tau te ai kana kona na benda kanga
ton nanganak totinan micro businesses ke kan di jaran ngai hari ane bukin hari anganaki kan karina kina pai kai pai in option na ho ya pa kana kan dinna ko aw kan member dera de KCCI ana register kanaki ke aw anaki mangkane ngai hari kabaran ko giro ingan dera de regulation hari karoya de ministry ge ari akaroya de ministry of usara ke na konte tautera at tautera ka pasa ya nora na ba ya karawa ki roni categorize ba ante iroi to kora ke akiana no naki na rion na de voluntary membership are ke na konte KCCI ayang kan ka para na kwa na ay sa ka para na ko te kamara ke tera me kita wa ki be na kai kana hapon kan member aw kan vote na ron na ma ki tera bari ka karo ni Maungatabu ni ne yer kana kan din nako ang kan ang anak me kana open akita ka nga pare yan to regulation warai kan mandira satisfy nang kai kan na nei bubu na ko me bubusi sa karawan yang ya kana yai roi rena asa sakan sar sama abon data ke meti sate ya kan nei korap ati te minita ay pun peniti bukan di sirakian angkan sa nakon na de imina nampan tini bimeruewa ade na dapat kagron de sati ya kan kita men may teptu emang ade on water kapu tufing de sati Kurang orang speaker. Kalau setiap tuan kami urira de tamerwan de ngapung ngayo. Kami urira koi makain na mabis de speaker ko dinek ya. Kain Maneaba de ngayon de ngapung ngayo puntahan ng oras kain kinibes ke timet tuan de resira. Ari naron de tam ne ya meu apun de yung oran de rio sa beru mo mau kakay de ano dia kita ano Komete de te ada dia kena ko yan sila ya makurian na yo darap berapa Speaker, ikai tahu di sini ya karinya kena siraki, awai ke akan. Esen waki jangan tiswa, jadi esen waki jangan tiswa dengan makuri kita national conditions of service kita NCS. Ada ibu kena bayai, nafs tersekai so. Te tahu ba, ini saya main berentri kiai. Te insentif allowance untuk orang apa, ibu kena allowance jangan tiswa kamu berapa minita mon bukan nam siraki sati ya karinek Oraba honorable speaker ara pari gide kaya ka mayroon de daw de ron na riyasan nuwasa de minita karinek mente de reirei ako tawag de tamakuri ay bubura orawakin na regere mente de tuan ka makuri si sky daw daw de kan ron de metuan makuri na iyo ate ngari sa kasuko ino ya para pun karon de yawaki sa makapun ngongora de tayere na na say minde tamakuri ake bukan de sikera berapa sati inora te pendi te sati dengan ya karinek metero tinenen yang lo te poi wai en boga misira kayo sati Kuraba sa bayo era ba di seti me tabtu yang temanna arang skroyan sirak ang kana yang royo ang kana tayak ya ena pun nakon military na kaya ka pa yei te ka nganga siang na istu tanang uri yei te ka nganga tempai te live grant pa ye ki nana ko kana e pen am leave pare to bukina yere na te live grant ye kona ang kana ye dina no ayo ay ka me una gi tera te live grant me yana na kiri ki ka nga ye kona ni pak ang kana e pen am leave grant to te kan muanga na ko yetani makuri ririki patakangan ka yera wata kay tani moku ay atwen na ye leave grant pare ya pen ye leave o is pare ta kutita leave grant mani ni moshirawa ake am yari ya bubusi e kona na ka nga ye pitaki ni ka nga ipoto ay to tian mo monetary benefit sati ito way rari kang sida po me kang pirino ko tuta na masisira ke kang ayo kang ati incentive allowance kang emeroro akin na kayo ang kay kutak na deliver grant yari para tayo nong na veterari
na bon ngona bete tau te ka ami menane ke kai ya ki din ni no nei bare ya ko mesa e guarda da sakita na yo era uno de sati ya karenek e de kana dam tai to teran ni kadinda de sati metero tin no ke akan ke sana kon era sira kare mina ade sira kan yo na te ba iron de sati ya karenek te man mai tari ai honorable Sinen Raya de sati Berapa tu speaker kanga ya usira kende ngapo ngayo. The bubusin na konta minute akari niya kibukin MC ya. Pa ya pa kaya ana bubusi tari yon katian to wo tri to wana te kawa tan mayak derap. Korabati sati en kaka kam yo iron de minute ina maku ibukin tin na per tau te kai na no ai de honorable Harry te kai te minute. Berapa speaker hai main dai ka kana segi de sati ya karinya ki mai tari te menna dai ya bon banga reisi panani ka mauri panai ya kai no makoro Tarawa tina yeta ka mauri was speaker ma kai na mobis di tak mera belestens ka women na military ka pen di tan takai tara ngaira ka pen ke kai te Tamana Maungatabu yo di tak ma tanung ran ka pen ko de live stream wai pun de banani kiri bes ngana iri kira bentang ko kampona noye ting ata ka mauri ta meron te ngapu ngayo kan pa ni mauri te speaker ko rinia ikani kong te sete yeri ne mai putari pa ya sete makuri yo antani mai ya ki vote te bubusi bukin dakan te vote ya ngapua kamua matakani peire ari asa ni kabiniaki pasindap Koraba minita mon bukan nam sira satia kornek ngabdetari. Berapa tu speaker nang era pati minute. Pata pun mata ta mare ai yaki di lalu te meta ta soi pasi ante kain bai men si bubusi te minute ba si ngana ta oro ba ko ka para patera ro it kain bai ya ai mwana ki men ninga it kain bai de ante te speaker korap Te meda era pa te sate bukan na sirak ko te takani baile te towana te takani baile erang daw te towana o tenua awan mewa ono wa kanwa te takani baile yo towana pontaran te terarwa men te tabo men te wot na kon te tabo direne ale staraia ma apakina ni bukinda na case te tani meia ki bukinda na wot emite te criteria te takawo ngande pontaranda na mane te council ni korani kaitara arunta taran pusinta council ande pa korani mite te tabukin te allowances bukin te seating allowance na korani kapua pusinte ke ena tarak berungi na pa korani kaitara tanan kapari mari bukin te kariken diki te council te manda ande na to wana na case te taritari ero kona pa ye ata te to wana na pa ena ponna ko te bubusi mai ka ngai ro yon mane te council ane era pa ese bon e ka na pa kawaina te to wana kande ka te pai ta ngai ya karika te ya ki mite te criteria te ponte te population mai sinte ana rien te taraki te roro ni re te pi ma anu te ririki no era ke to wana to te bukin pai bukin to ruru council ai bukin te taraki bukin to ruru te pen ngane te pen ena tamai sa te bubu to wana to wot bukin apa tangira te takawan wot na na ria te ke tamai sa ono bubu mai mini kai te kariken te census te tata the recent ta census ya wak te bubu api mo no mai sin tera kanga te Botannaomata ai ke amena to wota nere e paka ya to wota nere na tagira kariken diki tagira te to wota apu tawane te biwa ka para te sate o kantaringa pa si am Botannaomata
te bua pu mo no no tangira ri te bua ni me pu me o te mai sia te koraki bukin tangira te wota era Kuraba minute kawan bukan tam sek sedia konek Ora pa te speaker ko nga ye tu tanati ti era mo te minita vai ta vai e ma ta tenan kai di pai de ki ko para para ime ka ta pun yon te mel the population pare ara ka te me yak mo ngai ta bani en kubur on ta interin ni te no pupa ta pun te vote ye ora ta na vai ka pun na ki vote Mata ko na ande ka ta mai di ya mata mai the census are tari a ke te pata ena ko ke te hore ya mata ata ko na ne ki te ta ka wan te yari yo o ngai e mga pun daw ta ngai ka mga asen no ki me min te ya te hore ya mata me ta kana e pun e ora di ai te minita te na pu busia ibuki ya kai na ka wa te me ya ki kana e possible ata ko na ni mga pun na konor te hore ya mata ki ya ni ko wa roi pare ari te movement of people ngai ang geron da waro na pa pun ata yana pate katan wata ki na ko yare na po to wari amat to pun da ki na ko na ben te yari ke barang kai ka ko ben te yo barang da wata ya asan ka ngai yo asan na ngo ki yo ari nga to mamai di nga ngai na ko men na ya mane ka yo ye ge arin na kon to na ra ki yo kan te ya kan de ke me rori pare ya te mai dra te mai sa ka na usia te ta kana Kari ai to na sim ni mang karo yo yo mata no ka wa roi pare ara ka ona pa yu ara ka pun ngai ai tira te tri ri ai ina ngi ta kai na na pare na nga te ka wa na ri ya re pun men ta ka ona pa yu ngai nga sabu me ai ka nga tia ki na ngi mata ta roi pa kana situ pu a pu ma ona me ni kai na pun ngai ru ya ka wa pare tai tri ni Pusita iyo takawa takabani en buur. Ngaya tinu buat apun aya karepo kintai na ko. Aya ri abu busia te minute te sabai ka para pun na ko. Era. minute ora pa de speaker ai buan kai tau ri te sa te ya ka ni ki mai dar pa ya ta na no na era ni patience ya te ya pa era pun nang un te tai yo pa ya pun me ni ka ri ya yo ato ta ngai ran rai te rai pun me na pa ni pe ang ko bu ki ka kai na no te distance ke ai e sa sarang makuria ata inarun men ta ye ya ta mai ngi ya ra staff ata te tai yo a ke ta ka nga de na pa kin te me pa ya ro ko ai mangari ke ta ka nga na ro na te ya ki na mata sagi na sika para roi pa te na Botannaomata te esa ne kam te akinda te sate I te akina de te bua pi mo no ware na rona pun ye e pun sa te ye te na rona pun ye ta council me mai na yo anta ka te ta ka wa yo na rona e pun meets te ra are ka nga pun te na rona na population da re pun ye pukin to wo to wana te ne bua na rona te ne bua plus me te bua pi mo no na rona abu bua ta pun ke na rona e singana re te roro e me ka yo anta me ya kin te ta yo minte te tata re skare ke pa abu bua ta pun ke ma na rona na kare ke ta mai sa ono bua ipukin tagiran manga te kare ke to wotri to wana ke ma es atang kana ye te re ye ta ko na re es ka ta na pare te akinda te satei na pun ye ta mai nging ta na ka ta kin te war te tai asa nok ma na rona re ipo kin na me au e na ki na roma te satei ye ta ma kuri asne manga mo ni karo ye ri yo anda yo na ki manga tari ka te ra ta te manga the 5 years the next 5 years mungkin te manga te census ke ba are ba sa sabur ka suwa ba ai pun ngai makai no office ai pun kai nam kawa te me ya ka ri ki ara council yo an tari ko ki rama te sate pas ne manga pun tarari ki ayo ai tawa bo si to wana te kanga te criteria ko ki meet ma kan tari ga pa ena pun au kan tari ga kai ko te akinda me mai sintere irei ayo pa na pun deke ale kan tari ga ki mungkin te
kariken dik te to wot bukin te takawa yo koraba de sa te aya I tauroi ni bo kita Rabat minita. Yeri bukan nam sirak, kebenaran bukan nam sirak setiap orangnya. Koraba speaker, abun na kaya si nasi karapate minita karinek yo. Ako enangin kora na anay pupuk ti minita pa sakit nangin ngayon. Ano po siya yo. Yang iyakas ko na ko na parang ano taon no mga kasbuare. Apo ni mga manang parang kay kang as dito ano ko ako po nora aron may sinapa ya. Kay nakin te puta kilo iki ay nang dawa tay ka kilo ko na pantayin te to aki. Eroi pa ya te are ya mun kaso ko na konti minita nang dawa te minita are yeta te ibubo kira. Kerapati sate teranda pun siya ayo senang kon narimi kan dari nomor abui iron ti sate depan ya karinek me tep to emiang ayon ro terkabut to fina sate koraba speaker karinek ya kangai te kan do sirak kare nampana abui yon to tabe pan tepung ayo diri ga ano ko na bakira ki tari no manin te kasine te takatak are pun ro taron de ya kare science ta andorapin yon na Origin do makora tep to meang ara pun to ore te makoro ya mais sanapin kona te minita karinek ari tapena ni kami toa na ko ya tanjo de pen ba nak o kindi kita kanganga ya ronda yo kurapa sate nakakagam sila kiron ta komen presence ara pun minita mga ibugin to bota kin makuri ibugin te mane kairan karikrak ayon ro doctor terus to komen presence Tasindaba na sistema sadia kemei te to meang o yo ka kana. I growing kong wat seti mei te to meang te men na krineki. Pa ina punne kuna ni mga digita kanga ngayo gana pun roro roi tayen kana roro roi yo antaina te the corporate purchase return CBR on ira ginanon te kani paide yon te kasine takataka men ma te bagamana era kurapate komen mon bukan nam sila sate karinek koraba ro speaker si sky daw de te kaya ro dari asan maneweya de takon persistence ay kan ko ka de te kaya kan na pun na ko na ni magari kita kanganga ano ro speaker na ro dari te yakinak anaira kita te kanwan kai ni peire atau ka kinde ito ba ang rade tan bakuri ate pun kain dara rap makor diga kita be te bopos ro ro speaker te ka ngayo te ana isi reisa tu tan pun tabe ka kabutan rap makor no tain ko ngora pun de momentera ora kita ka ngayo mania pen ka pen asi sa pun ka vene te kai tau naron te kaya kan yasan an ka vene apun te ka vene ko na konte ako ya kita be ako to asa kita ka ngata mane tayo punta ka kan iti ay tirari kita beo kan na ko na makinaki na makinaki dito ka ngayo kaya sa kahit daw daron kaya kanda iyo sa kau nga ti ande kaya sa mo yakwa kibugin ti matuan ti kasi na rama ko ro ti tabto biang to abon kilibes na pa rap kurapa sate kemeron to conversations Presina bana ana nakaka te sadia kan nek mete do meang nang tangiroi ada ko para tanna pun sia kawa ken pun tra amata ta di tren yon para yo di kanga seksi rota te anga ya kitu kun teknik te da me de do meang pun apen de ki bes aponi yang do te inda nga to ko te naki non ure yon te ango era nek bote te no me te bana ta ka ya kitu kun teknik ta ka no ba arun te pakamane kita arun te ano konte teman ka seki te ka pun nang ko ru marun na ka ako to ko so nga tawon mo ko to na euro ki ka ay pun kita kina ben tayari ke arun te pakamane ari isuan teman da ko bare e pun tangi ya ba ye pai ka na te garo ke me intere ko u ay run te na ka tangi te teman ana open men de saka pakamane narun i ka ma data ite ki no ka ayo gerno ba pun ro pai ka ben na ka kinto te te form ga na ro te te return ro ro te
arun te in roko te ka tangi ka ina pun ne kisin sin te arun te pakaman ye mare ndarun ne sataya ai pun ai ga be ka ki na ku ni te be ka kind of finance by gina ki ba te ko yo mare karawan kan pun ne ki non te ina be ka te ko na te tangi te pakaman a ki ro kon don te ato na ite te tu e pun na ka o ke na pun ka mata na e ba te mone se ne pa kon te tu e miang de bukin te ririki o tanga o pen no au te milion o bo wan vi ma o tanga isi bo bo a vi ma no ta se te mai sa o le kai te speaker ke au kalau ketera ro te ro te ya pun pa kan me ngato na mai na nga ku ni ke te tera nga te to ane ye ya na ki pa ke ai ai to ba to pun ku ka te bo kan ko yo ngata mai se pun kan ni me o te milion se ba no kon te to yo ta so ta ka te to ante de ririki no ita o te mai se ku ra ke ata ko te be ata pa pun te tan so ta ka te bo ya ta pun mi ta na kan ye bu ririki yo kan pun ke decision asa sa no ririki yo pa te mai singai ai ni ro sanuare esen kapakaki apupua apina onu atanga ino ni peruare tenu bua isi mene no atanga are tigo tane mane esen kapakaki dai min sanuare ni kalu ko peruare ta ko ta na skai do yon ko ni karot te mai se wan bua wo no tenu atanga tara esen kapakaki sekere te mai se wo re gande de ayo ita pa sigata ta mai no kota ko pa en ko ko te no ngan kapakama ke torne se tan ora to kintai sino anche to te do ta ieri ka be ka bu te do pun con ne mo di milione sta in ti dichiaro ngai si mo to quota e si bodo mo quota aya kan milione aya te be ona bo se ka ba ngaro i te se sine ta kina ki ta o to ngan to i dire mo to i o te ta tu wi ke to tra ma ri no te ki no da na ka su suari ngana ro ro pa ngai per taina ro ro de inform do de ke re ka ina ro ngai per no ke te tranga ena pun birma ka te ba ma pare ye ta ta mo ne san ta roi ai te mane on tora ia pun sai era ana nei woganda da na non na po na sira ke te satia ka ne ke me te to era Kora ba members sa tarane pun era ona on sedire an sirak sana on ari minakan ada nambaran me bin nawa sirak nei ron teman te setia kan ne me tapuaran ai on mata aran sadi Korapa te speaker, spau monteng data yang jauh sayu yang mana temparan kami ori. Kom te speaker tam makuri te presidents government. Ini tak apa ngerti apa pen ini ori. Oh ya kuri tapi kau sirak yang jauh te pepa nampan ini mepi mewa kangai te akana. Nabusia te tau te aka. Cerana ibu yang misi ni bukin pai ni karo kawai ya kia ti metong kai suku yang Christmas. Naki kona nka mainga ki nakon narap makuru tapuera no tiraina ya naki roirin na uream ana kaibu kin John main au siri nix ai ka kowa pa bunti meton ka pungona ki on Christmas ya bubusi ki berakin na yo besnda ya mic teo pravat set nakakagam sira kayo ron te mede bukin makuri bukin te on raina te tremendo e honorable Mikali te temeri. The minute. Quite a terga, quite a homer ki, a speaker, Corina, on the Ote Panna. Nakaka, Sirak Sati, the men and Garinaki made up well. O you Kakana, Mentateka, Mano Ministry at the line in Phoenix Island Development. Nanakatara, our ministry, on today, are Epo, Anatai, Nikai BBCI, LC Merin Mainu, Nangamina, John, and Maranga, seeing Karawai, the pie in Karawa Kawain Terrain, more, I mean, that were quite a speaker. Berapa minit? Mohon bukan nam selek setiap orangnya. Korapa te speaker. Ai to ba ta kawai pun ngai te to na kai na yat Botannaomata. Mai kana ko
Bukan na usirak di speaker ay purin te akin na pa ipundita ki community on dai na kaya man takari ni kro ay yan na ko ta kanga ay yan bukin ta kay buki yung mga ro yon tarawa yung mga no shipping pan ay tataya na kanga ay na wer kay buki ay sin ko na nataya ay ta ko ba na meta na usirak yo pa kanga na usiya te tau te pa tirana ipobuk yon misin ay kay wa ay sa no yung minita bukan nabusiya ka ng minita yung ay pinarap makuro atapo rin matira yung takawin tayo yung atira na ibubuki na kung na cabinets kasi kakuha patapo rin kaya po yung buki ito wapin sa may makin na korore wapin sa ndoko ipa yung makuli kito at makuli kawaya atira na ibubuki ara minita may na cabinets kasi kakuha pa yung sa katay pa na tinangay kawin na si merin menu na kung tiyon tayo kapag na Ayat seti kami dalam mic kerap. Diminita. Ya pun kami tahu Roy, Honorable Speaker, kiberakin karawan da puera ni meteraina. Ma wo apa itu bu ay kana taragi pa ruon teman atau ruon te kaibuki. Ya sen ruon teman. Sekali tahu tahu tiaga ya sen nanganiran kan maintenance fund. Awat tahu Roy marenakin karawan kawain da puera meteraina. Gaya pun si te kaibuki. Kinaro ba kami ro ta kaibuki. Ay Roy na ba. Baka mwana tapona. Ya kami mananga te karo kawai. Ina matata na baka rawan te kawai yon ta puera meteraina. Ya kisi tangira te suragi te si toana o te tam truck e si toana. Ile tangan iri ka ta puera. Sa ka ta puera meteraina. Ane te tam truck ana rikiringan ne bai ya tarake ti ena kanino ki te tam truck te buinan tan ari sepon tatari ini kiri ana pangan ani tau roi Christmas ena tangna na te kureita ari na kureita tangna veta skivita tano ani bura ne to wana ne isuita buera na ri orina ana kono ndora ka to na na meriang tapai teks kiwe tana bura pare na kono nikin ka taura o tetano ena tangna na te pani magure at the front and then loader ena tangna te pani magure bai kan na ana tangna na ba ta ka tau mane ntetai wa ko kana taura bai kai disbiga ko riniek ya wa ko na pendo mangai har pun ta ka nga ngomong kai si takai buki ako nang tauroin ko si pa mo kulay kay tetay ari pun ko na bayay kay buki di shipping kay ay tauroin kay manena sa parang ngayon na ben marangan tetay ako para pa speaker Kurang diminita. Kawan bukan nam sila sa tiyak ornek. Kurang speaker ano dapat di minita na kami atat ay tahu pa au sisira kay tabi kay laro na yung katititirin na buset tau tiyak ay kakuha pa ano pa yung makuri yaw minita kanina ka tauroy ndai na kung titira menu kita rin natin na tauroy manina ay kasusuro ay kay pa tira na ipupo kita tautekan ka paisiya taon karuha merin menu ko kita tawana yaw operation ra ministry ta tirinix mention ndai na ayo ay kasusuro ay karing ni mata speaker ari ay operation tira na tautekan na kawan tak ina tuai speaker ero ero pati minita na kaya ina ay ng mata ya pusan ka para ini kapen me oin na usira kina pusian tau tera kita kaya pinet patira ni pupu yon tira yu yongan kunan doko karawan operation ini bukan komentar Ay mic ay korapati. Ay ya minita. Honorable Speaker, one pun mata tara arai bubu ke sa tauro kain ka tauro ono ta wer meterai na sina karo mo tekan tere nga ngai si to na disit ta tauro kai ere ki bugin tan menu ko bugin karawan kawai ta wer meterai si to na disit disit nganda ni ikot nganda na yo pa ya ni tisrag te tam truck o ke yesen maneve yara ane to na disit
Segunan karoi kawain ta bueren na te reina mon to wana te tai ibugin na si to wana ma te set ibugin te pai karo kawai ibugin te aron meno yari sina karo mo to wana tepa ai mina ta kawana ata kan taringa na bana ko nan sei na non tiriri ke yo ane e tau roi roi ta kai buki no ta na mata iron de terua karinya kiro to taran te meroro to nang dan no ye pai pa sei men roko iroia ane te sraita o te to meroro merori piga sinaka mata bayang andau na ya terua kai pare pai no maguri e kia karo ke ya responde set ibugin karawan kawain ta bayan te reina Christmas ayo roi te ta me ya ko are kanon te cabinet ata bo kina no sina ko ngorong men te cabinet pare si yo sina ai boni ngai na kanang mamira ki peka amire non te cabinet angkande enere ki te mengo pa nga roi ko wan te ngorong me aka kawaki are sinai rana be pare te cabinet are ko sina ko te cabinet speaker awan anga ya te minute dan jono me no nairi anire ben tare ya taru wai kai popusinga ya minute ina non te cabinet e puni paper ina no ibukin jono me no pa na ki awan te no para ki nangai sinagi so ibuki no makuri ana pen tauro in jono me no ana pen tauro ina pa sinagi so ibuki awan te kan tani ngangane ani hari ke ya pa no makuri kan kanan dang rangai ya disbika o yo roi pa ko na ngai ta buer dire na ponne ke spami in this bayo para kanon te cabinet ponne ke spami roi ye ngai sipo wan sipo ani te en lota a te tam drug ngami aki roi spami ye me yuni akinna de cabinet bayang ri spami ye bayang ndewa ra pa ni maguri asna kani bubu ni maguri ta buer te reina Christmas pasina ki so bugin te pa ni maguri awan karena kamu mau nak kena eso meruru pai tangiri ngami ai kita nanti cabinet ai kanga ya kirori te bebaire kaya ke supan te anu menu kata apa ne tirai terado kina ergis pami maka kau pai no maguri ai kai pai ena tua meu jono ne menu ibukin karo napa ai ka tenu awa awan ya kakao sina kasiki pai no maguri karo tai pasina ki sio ibuki agane bu karo on kawain ta apa ne tirai na oi kai ra pai no maguri ngapen sai ko sina pani kapene nka sai ka oiran te tamaro ye o poina per makure nang do ko dun sapan ai ga nang mai sina andai ko sena mai gandi nka skiro ka oin ta buer me tirai no Christmas o kantun ngai te yo ngai bugin te ono ne meiro ka bina pana tara ruagi pain makure ai kai tara ruagi roi pana ti meto pasina ka menena manin te Botannaomata kana se pondangan ko na pata buer te annam pai o se kita rumina angere se maninna ai na kangai te Botannaomata ko kita rarua roi ana poi te tau teka nari sana ko te speaker o yung kan na ronron te mise nga ko wani be gai akanga na ronron te mise yon te bayan under the project documents it was agreed that mise could be responsible for delivering medium-sized machinery on their designated islands for tabueran nan te reina the arrangement is that delivery could first be made to Christmas Island. Ano man di mo kay Christmas Island? Another sana where trained staff from MLPID could then conduct training for local operators and mechanic. Tekan tani nga pa asen training ke tan makurin de Christmas ano ro kung kan tan mechanic operator may tire ta aki asoiro. Pana train na kimo kana san train na kinakai angkan ni titiri wari na kota buer na tirai na ina sipo kunan commence mari soide kingai aki angai te mechanic may tower me tirai na qualify operators asina ko ko pa ta council ko Christmas asika awan eta uta ka bene iron te mise upon completion of the training MLBID and coordinate on Tiriwari to Tabuer and Tiraina. Pari Marina Iron. That is so pain of a get the type. Mannery moniate training, Iria, mechanic, our operators, Maneaba, Waikai, Messi Mendicate the speaker. And the Yanakaroya trainers, Irora, neither it was not any of us and Irina. I wrote the young Christmas, Sirenia. The minute. Get over my girls come up with it.
Karena mata tanya karena ya katanya berapa sih? Berapa di itu kayak orang ini mata taruh anu ko rari ko para nak ko kan tering araw na yan na bati terima ke ayah sirak di kabaran nam sirak dia orangnya Berapa di speaker tan nakawari rek pa kangai tin no sira gyon tu pe pa na bu sia te tau te pa ya tau roi o ministry ana ministry o minita ka dinia ke tau roi na makene ke na operator sana na bu sia tau te ka pa trangi kuna ka maranga to ngai merin meni ku pe yongan ma ka na makuri te nix ani oi no bu sia yegu ne te pa ni makuri na bu sia tau te ka na ka maranga na ka ibuki pa ya tau roi o minita me na tani makuri ana operator na makene ke na na oi na bubusi te tau te ka pera ni bubukin ki pera yo tera ka na montari ka mananga merin be no to sino ko man karai pa ni makuri tau ba yo oi na usira ke ye kunia ke te pa ni makuri me tera me ibusi te tau te ka pa tera ni bubu ki on karai yan na pa ni makuri teri nik sare me christmas na ko taburan bukin ka na no kini ka waira ai ka ya ka wore ke na be ke spiga ye kunia ke te pa ni makuri ye pa sa ta ya ke na makene ke ro preto me oi na usira ke na bubusi te tau te tera ka na ko ka mananga nik pa yo te auri LC merin meniku payangan maki mangayar minita ay monta kali niak awapin ni bento kayo na napay makuli me ana operators me ana mechanic ang na ko dikarawa tapi ya na makuli yon tapo ni sira na basta dapat speak ito gi kay Kerawa di sati dawai imada di hot di amstrak takai buke ang kay tawa ke ye kaya ni merum de minita di takai buke atau ngai de minita sekarang dapat ka orang pure na ko ina kaya wairan me karon ka win tapo wairan sa busia te minita de communication election the shipping kama ro aya na de tapo wairan apa ni makuri ni ata urai gamanangaki matan makuri koraba speak koraba di minita ito ko ya pensaro rayon na yung kay sa mga nakon na rin sila karimina ano nang panapoy no o yore na ana makakilon de sati teman na karinya kami may rambi te ora te sati may rambi e honorable Jacoba Jacob Kartak sati rarapa di speaker tay mai ni kano kau sirak apun ti paramon kamauri ako ti speaker makain na office kita ki me representation ini ti kaumen the speak the lead and the writer tan minita tan seti di kapen atan orang di kapen kamda penen mauri au sisira kingan ya namba na api mau no wa kan ite kan kona te tau te kan kapara-para pa ya ra kain pana pa mai rampi Fiji e karo ko ikilipas ana mga apply mo ti kilipas citizenship mine area ana apply ay kilipas passport kaya pun kinaki kay kilipas yan tuay yan chapter 9 the kilipas constitution rap koraba sati ay nakakagam sila kayo iron the presence is excellency tanes mama the presence Kro de speaker ayo ka kana na sira ki sati ya montra ni ek tema de mai rambi ana sati tema de mai rambi era pa sati akarini ek na sira ki ayo ana ka matata au pota ki makuri ila ki tipta ki ayo min te bubo ki man ana office te sakasto ara pa matata koraba the presence mon bukan am select sati ako rinek rarapa the presence rin and the kakan the sirek adapun the pokan the sirek nakangai erga e kro ki ti bitake yo dite yo kaya kain pana pa ki yon rambi pun apun atagi pa kai kiripas yan tuai ya chapter 9 na tua Maungatabu kiripas the presence
Era te bukan na sila te sa te merambi ako te punani na te kangapon te kaya so na tayo. Area kanga otar area angkuan area in kamenok yan na chapter ki te makuru ruai yan tira te chapter 9 of the Constitution. Naroon ni Maneaba te sati. Na ngisali na nun te kipun suai ale ita kinan ya stabo mapun si ita kinaron te aro ya kain dampi ke na aki akanga te kanga te katirian doi aki amina idampi ari ki patanan citizens kanga stabo na the interpretation kai narunani ekana ko te saka estua ana bondo ko ikiribas ana ma punda apply citizenship sia ki aponi mena rapatai yon pana pa kanga ani jota kana ipupu na kontera te sati ponna ane na otara mai maina na ronotan te sati nare ane na kapara te saka estua kanga si sama ayane kai te kapara sama mena ina nang kai naron notar mai maina stawa ka asti botar mari un sati mari anen kai kanga te kapana na kwanti swa iron te ana loye sauta kanga ya stawa ya na kami aslang area ke ana rien kande ni manga undi karawa re ponte process are ge a mena i PC bakain dampi pun kan dampi ta pun iroya apa na tayo bakani pahana Maria era natural apon aron na rasuan ni mokuri pas na kinaira pa ikiripas ngaira ke sun me ka yo amje apara ikiripas ata tikora ke ama ni me israni ko na mga kanga pun na ka yana pa itoro mun na ke ama ni me na itoro mun ake to men ako na kanin aro ko ikaya ko sina ko kariki ya passport ni kinaki ya pa imponi ikiripas awake kanga ti isu ari na mga process terama kanga pusik karikian na ya passport pa pun ikilibas ngai ke pare a passport sa ke intoro mon awai ke kanyaro ko mai bisi ya passport ngai ya ne ba kanga ipona ba jangan ka para ipuna diaro ko to men age pun ikilibas ka tawa pun ide ke mai toro mon te kanga ti ka ke ari ande ti ka manda te office kainis na lemena te sakastua ke ana pun dia ni nga ira pada ke ya pun a passport sinte pun kan PC ya pun kan turma ke ana dia kan ni mga pun kamera te ay na truth citizenship na kon kilipas nutakana na ibubukin na konte kasi te process kainis me te tuwa pa pun ara swa mai na ya kirang tere roi Gaya anak panen ako ni mga kairampi, ay kinari apon katapanin na nap. Kaya po si kasukuya na pa ikikaya kang yakapipista na pa kinkasinisinia. Mangki apon kami na yan, kaangay apon ni mga ikikaya, makanaka ni mga anak ay passport, kaya anak apon din na kon kiribas. Kaya nakipisi ay turumon, apon ikiribas, ay ikiribas ng kongay apon kinakikanga sa kakyan. Narangake naraswa ayaren kanne kanga ayan kanne zeina au kandane kamatata na kontrasi irakin kanga pe katena legal interpretations yan so era mayan kawain kata marwa kai Robert Presence kawan bukan nam sek sedia kornek Rara pati speaker ning karapati presidency bugin di kaparaparan di iswayo ako ngana to stara ti aruya kain paana pa ya ki pun manangan pun oi nanuya na ko rambi ito pa pun natagin ka pa ne pa a forced to move to rambi taka wowa kana naro na pa to ne tegina ki pa to kain paana pa sina nakaputo wo gina pa makan ilipes e ki pun manangan pun iroya ito ko pun ngatran kairuan pa kain paana pa ye tuwa ye yan na to ati to ti kiripes
chapter 9 o te kauwa ina pa isa ti kain pana pa me rampi timpi rampi ya tim watu ngai akana naro ba kana kinagi isa ti me rampi are no ba I represent ni at kain kiri pa se kana me ka yon rampi are butu busi pa kana kuna dina nox ti tapa kayu kana kuna review na kiron ti tau te ka rin peta ko bayu to wan ti su ya ro ta gi ar koraki o si pangau anda pun tapi gen te usayu awana sina kabuta o ki makai gilipas ke kita na gilipas si kokor pangai da si pun forced to move out may panap ta ka wo na ro nei te kin ai ye tuar ka tinua ye ti seti me rambi e represent nia kain rambi adina no pun ngai ran pa kain gilipas rar Presence. Era pues kapon na kami ba ka ito varian na nakapara-para te sa tiya ka tinek may irampi nari akan ni aki kang aki captured tinalun ti swa ke naron nari itaku ngayari kang ayakirang pibiti ay ke also the sentiments pun nan hasta pa iria kaman nora ki han pare pun spun nataya pa aikai pun hakangan dia na ke ti issue yai nare aikan yang ke aro te interpretation the legal interpretation na kang sa pe na pa ira yai pasna nare ai naron nare ta usna ka paisin ko in kai saki pasi ka kento no na konte tua pare Peter Makurian and the policy, anche irrigate this one. Che ti sua pasite policy, anche carota e non saccaroia non andare a rispondere. Se na capaci andangana caroia zero and paisi pa yang untuk cakang au kanta ni ngai pupuk na konti sa tiya ka din. Kemudian bukan namanya seti. Rara pati speaker munti karapara pa na kon na presidency hari ni sekait ubgin kaya kanti ti tapi kayu on ora kinna pare na mga pundinan waki ning karapara pa na kon tau tia ina ko kinna pare kaya mana merampi ya siapa Te Council Terambi Council rengai ari kunga matan ti Botannaomata ar ku ye kai o si submit teritari no kon tau tia ko kinaki pakain panap pendubusi teragi nga kamatua kina pandaro na ni kawai manareta Terambi Council ari isuna kina ko yar koraki o na kinaki na bangkanaro ko gidbas rar Creo que sería que me ronde veces So take note of that. Maar ja, de pare pun ana pevai ti sakasto. Naron na yasan kabine mare respon konen ma o kiri ka kin de tak ma naron na de kana ye ri janga konan dan kamera woki kana na ngaro. Era bati bubuk. Kuraba beresen saya pensa rayon de yo sang no na resira karimina na mana abu na nuwa. Yo re de vai ronde se na nek mi weran Honorable Costa seti. Kuraba speaker ko rin ay may nagtapakaw sira kinti nga po ngayon ya ko rin kami uri ko ti speaker ko rin yak kaya nam tayo pro mo office kita kami presidency rin komen presidency minitan kapani tiri mauling kami kapani ti nga po ngayon may awat marunga kapani mauri awayo te akan na usrak bowin Tamana Island jadi dikanak ay kokyo ka usrak yon tangiran may kainanuan karakan pun kana yorak mentemay sa ni mawa titara na kontribuy na titara yon temen yan noran kainanuan kura-kura ito ya kain narapa makurwa kaya awon norak yon Christmas kaya pun kokowak kaya pun nakitaw temay sa ni mawa titara kasi sirakin natin minita kariniyak kaya narakan niya ngay pun kana yorak akira ko may tapueran no tiray na no norak ki Christmas ibukin kamerong akia kurapa Honorable Speaker. Kuraba seti nakakagam
am siraki ron de minita ibukin te bota kini makuri ibukin teraruan te meuri ako te kioraki the honorable Posi Nawan. Te minita. Ayo ngai mon no tein wagi te speaker nga bani mai tawai na kutaku nga mai urugo te speaker ko botan mane ara president sa botan mane ka women president sa botan mane na minita ga botan mane tande ga botan mane terita na kai tara botan naine tande na banda kai tara ga botan mane sbanen botan mane as botan naine te speaker anda bani mai ayo ka kana na sira ke te sati ya ka dinia ke mai ta buelan te man esa te makuri o te ribosi o ni na non karakan bon meu ya oraki o aya ke tika aya wakinga yo bota ki ni makuri yo ni ka san be barunga ai kana kei na non ka sis o tua ai kana dia ni dak ibukin ga matuan te bebaire yo de terayo ora ba speak Kurapa minita un bukan nusa sa dia koordinate. Kurapa honorable speaker era parikite te minita karinek ada ngaya kaya kate au sira kinte ngapong ngai tapon te temoni pai te kakai tau na koina na tani makuri bukin kasan na yo tan na kanako te bukan na usira kina koina busipa na mo rokate kuang kai ande ke buat ririki merah sa nakonan ton dan kari kaya kopi ngai komisate ake sikai nanoya ibukin te tapon narorong ay ibukin noran pa karawak men anay tira riki pun kain na office ay kan bubusiya na pati minita karinek pandingay titaya ng makina kiroyay karakakin pun meawiya arora ke akabarunga kiyon Christmas kumasin pa honorable speaker. Kurapa sati minita. Ada bukan de sira ke sabai ko sinakari ke ana ko bide de sadi akarinek ma aisian ai meron dan tanti me tabuer no terreno tabun de militari kere menan den Christmas o te sa tanti na me Christmas sinakari ke ya hobi nganaro na pa isian te bebaire royon rakan te mewe ke rakan te yamane ora ka atani dia ora ke kanere sira ke to ningai naki montain na tongau au tei de sa bebaire pamina akang ngansina ke antugina ene mangari ke sira ke ene makangai ke to kana mga saki ngai ene mga tabikia de men tanti kam to bate to turai ayanga kampangani ke ena ko turai Nanti asa pun tahu-tahu sa bayi. Nanti tayo ako. O isa no. Sakarawan ni loro mati. Tari daw mani rai kay nanti. Tatayan. Kurang sa bayi. Di bukan sirak sati. Ay kawan bukan sirak sati koordinate. Era bari kite teminita karinek nana kaya ay puriyong nana moni kaya kari yai tri posa yasa yonte teranare kanga yonte te bubusia yo mangkai ya waki yontera te beperong makana pa tapun yai tri pos te yasa may maina yon ayo asa ki pokinte te beperong takana kunan montain karko me ake ya kira rame te minita iro yana tanti mention raina pasaki kunan da danin kawon ranare masih kakak masih nakaurunga te tautea kawan kaurunga te minita ibukin oin kain nano yara ada Botannaomata ngayari se ya kabeni ari pati bubusi na konte minita tirang ke kunan kapaisi ayo papon rota karara ada Botannaomata aika pa yapon nakitaw na uya di mawate tara yo ante men ibukin to wana te pong itaw pa na pon nota na pati minita naron ka ngayo kaya pon yapon to kate ponte meaw yo ante Christmas kora pariki
Honorable Speaker, ako na balik te minita ko rin. Minita? Pero bukan sila isa bahay, ko senang karapate, de sa teammate, mandonon menu ke. Sa teammate ako bueran, to iya karapana baronan sa teammate tirain, ako ayang de ngana yangan nani na kaino no warikia. Pana aribos te tia men the World Bank are kanga skari kiri kia yon te kakaya yo sabisi yon te referral mename aka ginna ko karinan na rin na kaino no kin katamaro ki yon te overseas referral or the domestic referral tera no ko ron motanaro ni ra kinter jora ki aka ginora ki la me yon na o mga no ko sinanu ge ayari mina kuna kaino no warikia me ina ron na ribosa e boto ka era ria indaka te ranari te meu na hoia te kaindi te menu o io ne bagani sexy tarea di te menu sa tarea ne ben ti tren gilbes to na kaindi te yon gilbes to sangani yongo to ira wo to wo bunde so sinang karakangan to ini me bunde so pare pun bad so e karike te ranari de so tera kare mga gitoro kana ia te arore ke kai yarari i te mai koe ka ina vire ando nora ha mga kaya te toro o kai na pe ori te tu me ka mga ta no ya ka ara ro ndara ka tawo no wayo kaya pun na ki toro au ngai tau te toro e karike te i tata nara ai ari ku kana ki ai eran ngen na ni se vai o te pai to wana i kuni ande bonga io bari bo menna na wagi to pani ki pes o ia mga meruro mau tanda pa ko ai kangai era ka ma karakate yang onte ba sakatay ni kana ko raw te referral system kana ko ki arora ki no ko sinanu o kamana ngai na ba arora ki to may taptu e may ki may taptu e meang may no nos may taraw te na ita to domestic ay sa karaw te kamete pa ai o to wana may bona dina no ni meu ya kain ora ke IDD ora ke o inga yayo enaraka te po te ure de to wana enang sigiroya na o kain ta buera no te reina enaraka ami meu mi ma asina ba ronga ya mesua o ka se sai ka ben ngai o sina kateia ni ka pirimaka ina nun te ririki ai an kanga sekona tawi mauri ra ye sabai kura ba sabai yo ena te gro ina ba te sati ya kari ne men te ono dai Kura ba de minita kaben bo nam sek sati ya kari Kuraba, Honorable Speaker, ay rapari kiti minita kari ne kinana kaya tapon bukan di kita sinak menaraitira tari ki penoran ya kanga kaya narapo makur terangki ako na nora riay na minita kanaro na pa tayo po ni kasamo ari tira kanga po ni ikokoron na rito referral to te overseas mati apo ni ngay day ara Botannaomata yon to titira meni kutapueran mati ray na kanga po yay ikokoron na pa ngay taraki na iro taong karo na pa yay karaoke ari yakin ya karaoke na very kanaro ko orek may buki ayay kanay apon provided menti tratyo na kita pekati sila nayo nangkay kaysa po noria atang ara-ara kaya ko yon Christmas ibukin ay po nakitaw yari sa kabini na konti tira na konti taw tiya kapati bubusi pa po nakitaw ay mawati tara tirang kaya po akatayiri kin mo ni pa ay pokon ispang tapi ay ka amais papun kawan na pa ay po Botannaomata ti tariya mamani ya kaya minanti tapueran matiray na akero ko yon Christmas pa po nakita utira te mai sa yung ay sa kabini ari karabusi amon te mangurin kon te minita ka rin yak manatan makuri terang ke mo ni pa yayo ibokon tapi ay kakawak yang nayarari montay na pensa o montay na pen puka kera Botannaomata kora pari kiti Honorable Speaker ya kay tawari te minita ka rin yak matataw te kay pukin noran yan na yo ari nanuan te bubusi yo may yar Botannaomata Sinatigraya era pari kiti kaya kanti sirak ari ito Kura ba de sati
Minita, meron? Minita. Ako ba the speaker, ano po na bukan sila. Best may ro. Ako ate inakira naman de sa tiyo kain ta puwede no ate na. Ang kayo meruro no re online. Agad ka kain ta puwede no ate na. Sinamon pa yo, sabon mon pa yo. Ato pa yari. Ikaw meki ya kain no bota gid magul. Kabesi ngami. Dinanon na ana ripost de tiye yo ba hero de oxide. Punna na ro ito pa yari. Aya kami ko na ya kami daw. Ano na mga karina gina pa karon disrak. Hasta mo makaya me meta de sa bebay. Ibon din. Aya nakira ro makain ta puwede no ate na. Ay ganun din sa bebay. Na mga buka na bang ano kaya kan disrak. Bunda ububusin na ba na kuya kain ta puwede no ate na. Panaki yede de pewa. Kanena ngido ke tika wente kai buka ke tawani kipe. Pangin te tai. Hai mangari de pewa na ko bora. Ana ngia inuki. Awaka kaeki. Hai na kanga wari ari de pewa. Ha na ko ngap doa mga kawari ay ko rang ngia meru. Ana ko bolan ayarin tokina. Hai ko aki. Ha mga siguri kita ay na wari kita menage. Ay mga bukan na kaya kan de sila sa bahay. Hakita ka Emut yo draba ya no takai ay ato kana panugi mga rotary yo mane ya gimi ya mga say mga no na ba ani na ba speaker era katigira ka nda buere no tiraina adi tau te kayu iti meto taralwen kami ay itangin kami kamra pa sa back Dapat minita sanokon na sila kalimina nang parang metenu ayori na pantaba kaginaron sa temen na may tapueran at yung matang aran sati Kurapa tu speaker, yun ang pano sila kaya ang tutubi pan met mencenua kangay te akan. Nabusia te minita ada tapen ayo ni buka te kangangan do takin na makor yon kanakin metanuin tiape. Yon bipitakin kan wan pong kirakan yabusin. Takan te yabus naron tapo kay anakona site te pewa te council ipairaw. Tununik atabo kaya wakan na kuradikin takaway. Basnak. Kurapa sati anak sila kayo ron the presence is Excellency Tanas Mamo. The presence? Speaker ako din era pati sati ya kadin ektemen na may tapo eran na sirak ay kubura inda yakin na pa ita uro yo obvious data ki na pota ki ni makuri kaya ay reke ni bubu ki na kunta kanganga na kanakin metanuin je pentapo akia malmiyak ilarikin dan anda pusat sati akadiniak ana ekona ana council ke aleta pena inkaro ko tirongorong hatapanin yon takanganga ngai tinanun cerita pa yawan mo ni payak makudia arab Kurapa verses man bukan am sati Kurapa tu speaker, idang darap di presidents na kaya ng tangiroy. Ako ayo punto na sila kadi kami ron na umeya. I mean, mereka na kaya kayo ito pa. E pun daw kaya benanora ay san ko kadi kaagi tira na rin. Tinunguro ko na council na ko na umeya. Ke ataw ro hindi tag na ano office di presidents. Kubas rin daw ito kaya kaya mo na sila. Kurapa sati Iya, yapan saron nan sana ano ko na siya karimina nang parang nagnono ayo na makagimiron di sa dito man na may teteri ano sinen raya sati Wala pa speaker ka ngaya ausrak tabupusi ya mangurin na konti His Excellency Te Beretitenti Te Minita Aritapena ate kapinis o tayo ako mo te speaker siko na nikata tutan mo ako menayo pa Yay kayo tu tanah yay. Apa nang ini waris ke mereka apa nak benda kaya nak angati. Teminita ni kaya kaya. Ngana kaya ya teminita te speak. Uji ko sati. Nasi kaya te takarin takauwan. Dai ni kangayan na te temena te kakawakin. Sagi ka tamaro akin, kamato akin. Ngana kunora roya dito ni matanga. Na formalize na kiroya na. Ni kamato akin roya na. Takati. Disabay din po takin. Sati, ano na kon the fisheries
nakon tena ko. The fisheries. Oh. Kamara ubur. Ana te vai te flua yo anga ia. Ye yang pai nora ki anga wa konto ki ai te. Kora pa te speaker ai kamara ubur na konte. No ko ia tante i ka nek. I oversight i ro vai. Anga i te kata ko ye te mera ki nde tana bai ro tu tan. Te busi, te mena ngona kon. Ai. Kora pa te speaker ai. Anga i to osrak te Disrak na kon te minute akarinia kin te bota kin nakau pain merau. Wangkana enapunwa te karikira ke are te tapu ni kamai tu rio na smokol aika sonak naron pikasi putaritari. Atau nakon ningai na wakina kiai irap. Keraba sati nakaka kami sira kayu runde temin te bukin te bota kin mapuri bukin tiakawa akau pain ara merau ayo ono bobi panatake sibo. Teminita. Ako na pati honorable speaker na pati sa dito man nakalinig may patatir. O iyo te kakanti ana sila kaya usan. Maron di tinga po ngayon. The speaker rin. Yung urin ko ang sa dito man na nakalinig may patatir. Pao tapos maguri wakin ang kay Komete pay. Doon ka kaya nitira. Di bukin kamakuran ausin kamaitro. Yung namakuran na okilipas. Sekarang tadi ngai ya pak, na tapan itu kami tapai yo inonon, tekauan kuatan tiri kayu. Anda ngani itu tapai yon, kati naus ngamai tu, orang kamakurai ya, ndak makoronok, ndai tak ima asmakoro, dalam pikasi betul tadi. Kalau apa tu, honorable speaker. Sati, membawakan nama sirak. Kalau pa te speaker erang ina pati minute. Itaw tapan ina nak yaw. Bukan daw sirak pa. Itaw parang ni mata ata. Ngai itakin na te minute pa yon kawai na. Insa te kangate tuku ke akarok. Ari pari apun din na ara pupusi bikas ras mo ko bikas ya ka pepe te minute pari. Kanaro no pa pun dosina ko ay wakina kyo. Yang guru ngara. Ras mo ko bikas. Anang ini persen dapat minute. Berapa minit? Sati minit? Kau era pergi tu, kau era pati itu kau paling mata era pati mata dan sati hari nanti. Jika kan, aku pun sih kalau tak ada utan lagi kan itu era ini dia mayu. Pasal sih kalau orang keberapa utan apa ya kayak itu pan kayak itu yang paling man. Tiada kan ngai kayak. Yang ini dia yo yang ti kama nora kini ngai tanah usun kamu itu loh. Jangan nama kalau nak kini bes. Pa ada apa ni kapongan nak ngati cash ni ada ya kata bawa ni kapongan na dan na ber tenan nara 22 ngaya ni ingai tenan tani ya kana kalau ni masarak tenan kati ni kalau pai ice brog ni tais kana kalau ni kami tabai pa makai ba ana nota ni maya ana pun kai norona bet mo kuda ko kai na per non ya tiyan misi na kai au kan tenan pa ni bubukan era pan ya kita ngati Sati hari ni na terpekayu besar. Kali na betul nak kanuanti. Naran dari tagin na. Nasi nak dari bos. Bukan kuat. Atau wakin mereka. Akhirnya pada asa. Perhenti kira. Erap. Berapa minit? Entah ya benar benar nanti sati hari ni. Nana kaya na sirak. Sana kau nari minangan. Nampanan ni map minimawat sirak. Amiron ti sati ya kanya may tapuan di man yung pumatang aron. Sati? Kurang tu speaker. Yang tu di depan na pupusi hari kita minta ada tapi na ayu. Ya pakai yang kai, ya pakai kai ya. Orang na nakikita kay council ng tapuan. At mau GPS Cultural Center. Hari wasarakin tiaus. Hindi tayo kanak. Kai kakuha pa yung mga mona. Kiron timin men debota kin mokri bugin katina per atau tekin noa ay honorable Harry Takais. Timin ito. Kora pa speaker ayo anak ya kata tahu teka. The speaker kadinek. Ukurin ko ang at sati ya kadinek timan na may tapueran.
Mana mwane karikira ke ta council and tabueran at the Multi-Purpose Cultural Center ya sani makuria ki iro na utapone makuri an tauroi di nanoakin DCC takawatai ibukin kapata kina. Korap. Korap minute. Mon buat nam seksati. Korap speaker apun tuan kakaitau nakon te minita na kaya ring tangiroi. Rena na pa emakuriak eksu me emakuriak. Dapat te minita kapu si bukan te sirak ia nak tahu patau nakon ningai ta mukan tiri kayu kita punya man tiri kayu nakon muak makurian tak kira kayu besndak. Minita. Korapa ata ta te mani pa ia puni kaitau ade. Te sati kowa ngana inga o ana kariaria me apa na bukin ana karikira kayu are ro ko roran wanga wo pi metenu ke mga punta pitabigian jauh sayo ikaw ayo ana kawuantay follow up te ana siraki bukid te ana kainan ayo ke tangiran na karikira kayo ma are narod na pun ceremony kahit tao na makinda pa punya ito bakuria subon sitokaria te tayay ke ta ko na kondingay kantani nga te sati are na kumul metata pa isa sa puro roya kinda mara koraki apa ia na poui te DCC na kon deperi sinarang ya pus tangkana pon bangongo panau sakorbo ki tay yo are pon ya ayo ya pot ya poui tan korbo na pusiari pa eriai nda ton nakuri te DCC na kon na tame ita council are ya posani kabine pa siasa ni maroro me korak te speaker ai hanga te Out Island priority projects ke saranda batanan OYPB Tamana yo to 1 million ang kasasani kantani ngaya pare yari mi te tay yo ibugit the plan ibugit diri kayo am karikira ke te tapueran mangwa karamwa kapaisia ke pa pasiro ya inte na ya powi na non deberi angko angkane komori pa ingkane na non te plan ibugit diri ke apo ina non te to 1 million are emere ro te yo me te finance corrupt minute. Kawan bukan nam seksati. Ada pada speaker apun te penaring kakaitau nakon te minita na kaya kaitau apun no kaya tapueran ang te council ayah sasugun narud na iyo ina parigi pasakan sa tayo ayarari ay punsan yasan no kon pa ama team ato na makuryente ayo ta singaya the speaker para kahit no kon minita ato yato kinabega kubas na ko Korap sati. Minita. ora pa te speaker era parigi te sati ya karinak kay ngataran na apun daw na no ko kaskuan ako ira ke au panda ubusi pa tapos si tapay yang itaw kana po tungo panao sa korbok ya po bubusiya pa nang kawa kaya po maranga may te council kana ye comment kana mangariyo man DCC itaw pa po ka awaririk au kantani nga pa ariay nirare maranga may te council ya naro dari takin na ya po sana pa the design or the costing on the yon na karikira ke tapueran na yo akhirnya kan sesenda tamu isin te mai sana pani ya sana pan naro dari tekina sa tauroin maguri na kontiri ka anaroko wa sa karinda pa kanwan te mga te kamera nante te mane bugite tiri ka mai prop Berapa minit? Atau ya non desati. Akan di sana orang dasar karimin an nomor nobui. Ayo orang apa pakai kertas saya temen yang kerana me Christmas. Dia orang buat tiga pa tapi sati. Korara ba ti speak? Abon na ko yung kain nam tayo pura kain tiyaw sa iyo ay mitong kain kiriba sa ikaw nga. Manaya kain ti Christmas ako kanton na mo mangurin ako yung mikam na ba ni Mauri. Ay kukurin tabi ka umuan si Sirak. Ibukiya tanan pet fish exporters may Christmas. Anam pa na unubuy. Aka nga itaya ka na. Napsiya ti military tabi na. Kaya na ko na ni Bobok. Nikadikaya kan Christmas na Costeria.
Ay, te mama ni ngami Mike. Te yo. Te nakakagam sila kayo ron te minute bukin te botakin makuri bukin akaw kaupain na per kaupain aramero honorable Ribooti siwo. Honorable Speaker, ati kalapati sa di man kanilig may Christmas. Mana te pekawayo ka kana te nakakataw te Honorable Speaker. The Speaker ari ni ikai tahu at sa di man na may Christmas ibukin anas silek. Ay ukurin takin na aw tapon makuri enam makuri te pupusi ya kakao kayo ibukin yo kinupayan na yega pet fish. Ni kari ki pay ma te MRCT aleta maron te mana narakaro o MTCIC ni non te pesa plus ali nei bobo ki bugin te yokin bay kola honorable speaker Kraba minita mon bokat nam sek setia korinya Kurara pati ti speaker rara pari ki kaya kan di sirak abun oin tapi kan di sirak kayo ti speaker pa tapon ben na tagi bang kaya mang katukaki mo katukakin tinan pet fish yon ti Fiji Airways reka nga pun siya ni kawain na ay export kan ni Christmas na ko nendi ano ko Asia ano ko Nururu ano ko Amerika ya sinabubusi pa tinan ko na niya ko din kain na si mo ko kita din seria bayo ito market ito wana bo ari ko na anto at pet fish ara kurag yon ti naul may Christmas no may na ko taro naul Australia ano ron ti tayo ito ay ko na ni busmaya kaya naika kaya na pet fish Christmas yo Australia ay pun ti bubusi na kon minute patirang kaya ko na kaya ko at meroro manto ti Department of Agriculture Fisheries Forestry i Australia payangan ko na ni kanina kikilipes ibo ko ya pa kaya ko na export ay live ornamental fish na Australia Kraba di seti am migrate teo Timira era bukan de sila di honorable speaker ko ati sagi no ma te kanta ni ngade Australia to one of the markets and in born e begin te dan ali era pet fish ki era ka meo ki nan pai ka maro in nos ati tapuri te bo na I non te os ki ta te tapun ka meto ko te bo sagi no ma te ko wan te honorable speaker ati ka pun tro ko to wana sigari ki assassin kare ki ba alai ka si yokin pai no onuru me Christmas no onuru e mga yo karo ko me yo onuru e mga yokin pai no Australia Mai to pare te kanga pa eren ko no ni ngo ali no ko no te mag di Australia me era wata te janda tinan kanga na paten John na aki ngai era ali e ki paten ten hero ki ten tutu ki no konte tin no ko no na mag di Australia ai era skari ki me te pesa plus pas na kadin mo kuri ai kai pa yong na wa ko din no kora ata ka wa kadin din na ko rin nanon te tera pote to na yana ki pati ngi ngo yana ki pati OYE ki entai ke ya kinakin na to World Organization for Animal Health sinoi kai na tera pata yo wan to na bugina de ko na din no ko era ara pet fish yo Australia pa stagini pa sila din no mo ino tera pata ma ya kan na wa ki ngai ngoro kiti suwe ta ki na pa sa wa ki ngai makuri ya kan askar pa na betau ta kan no Australia din na na commission kai besen meroro mai Asa tau in wakit mga yari na non tuwar. Kanina sila rin nung te pesa plus. Kanan din na arapay ingay pa. Kanuan te pesa plus te menaki kay nanok. Ma ako makalina lang ano yun tira. Tira pa tayo. Ako ay manuyak na bandar. Ito na rakek. Patuwa na te kaway ingay. Ay kay nanok. Kanukod na ray kantuan kip. Ang kay iti na ay tau roy ay kawang te kaway. Wala na ne. Tira manik. Kanan Wakanda nga pa rin ibubugi honorable speaker. Kraba mi kawan bukan nam sek setia korinya rara pari kiti kaya kan honorable na tayo kang
toka kindirani ka yon di Fiji Airways nga pun na kibusmaya rin na pun sikaw irangkay ti na andoran na bas pun na tayo itaw bayan ni kakawa kina bas pun ka tayan ni kaunga ti bayaran na pati export kana tara GDP o ti wana ti factor ay ako na ni-improve at GDP pati export ay taw pati wana anyar product ay enape ang kay nipe kaya kaway nan no sinak ngayari pun ti bubusi patira gi ko na ti taw ti kan biya kinayo punayo ti ang ti wana sinakatayan kabili na ti export dinanon ti bait fish yung ane ako na ngiyay ana impact ang kain Christmas bubod na license nang inubo ka ay license ibugin na export terang di ko natin tawtiya kan mga reconsider on taradi ay na pwede yan kabibiti ang export license na kun na ay export ay export license yon dipend fish kan Christmas tayo Kurabat tadi 1 minute. Ko at ila pa rin po kan ko ngay mga kuto-kuto yung tirasis may rari bata. Tayo mga abon tabi ka pati sila ito kana mga tibubusi pa naka-award yung tirasis. May ito ko pa yung kakawag hindi tirasis karoy no ko ipon base the system mas karoy ngayon ano ra the telephone pa yung isang sa katayang kay na-apply tira the rate of return yon pa yung isang may tirasis ni karoy ito formula ni nawaki ingay karoy ma ukanda ni nga pa sama karoro intara yege kanalo na sa din ko at yan mga do stereo sa mga tariya pa ilaw at tini po na mga bayan nagigi at area ang nga ko na mga adjust dira tin po the license na naki meruya based on po ng the market ya do stereo currently ingay the market po na sa magul mga po na may America sa mga din ko na market do stereo sa mga tarangan di pa akila po ano mga ko sa what tin the rate yon the license ang kanto nga pa na ibubuki ato ti honorable speaker ako rap. Kurabat minute. Kawin bukan ng sirag seti. Erar ba ti na ba ano mga consider tarataran ti license bukan ganit ti ang kaya ko na ti Fiji kana ko na ni mga katukay tinan pet fish to kan ako busy yan ako nakonor kay titayo sa tayo pa akatugya mo tira sa publicidad tawtek patira ang kaya kunani mga renegotiate ibugiyara bet fish exporters pa na kunani mga regitokan ayay kakan dinandi anako honor werap sa bay minute Ako era pati nakapen ni bokal na sila kiti sa dia kaninek ay tawari asu wi marina na makain to communication ito ba man ebon tete na rakak alas na pala makudi ma kapatay kay yon kakaya kin kangarokin pay kayo puto kag at saya pun suko pa kanon tira alam marurungan ni communication pa tira nang da mga yung iyo pa na the Fiji Airways ina ibubuk ni karo ko yere ka mapon ira ka nga skay talaga ma Fiji Airways so one ina restricted in baron ti hutakin na ray ka may kay no pun ben kay no busy ari atayo pati ano makita na bas nang kalisilin na ko ano yo stars na mga pun compete makay mer Rap honorable speaker. Kaya subukan mo ang dati sila nari ti teleconversation ni Maryland ti Ministry of Communication mga nakon ti Fiji Airways. Kaya pati honorable speaker. Kurabat minute ay apan sa regional sa non rimina ng pananggap mesu ang sirag sa tiya rinek temen na may tari honorable senior Ryan. Sati. Kurabat speaker ay kapara puliri king kahit wano. Ang tapakan na. Ngayon, sila nga naisikan kaya tatutan natin. Titakan, de kilipas na natin, katamaro akin. Ano nga na po nora kinti English, ako nga natin, ina-formalize ka na, ina-pun ka na to akin. Ngayon ka nga, noon yung muna na punta tayo, kaya ka na to akin. Kaya ka tayo, baka nga na yung na kuha katamaro akin. Manabubusit, minita nga naroon pa iya, nakanga, iya, yung nga na, aki, ay tag di minute bagan na kang ati sati kawak. Kura po speaker, ay ang dapat de minute. Itaw po pansi te bayan ang marire. Aka nga
Australia io te pupusi mangori nakon His Excellency Te Beretitenti te minita ale tapena o te happiness. Pa ekona nora kidiain makakawakin kamatoakin anakain takataka te sabaile ne yapota ki unumane pa te councilor meto na roia councilor aika nek era Berapa sati minita an kaya kam sira kayo de minita ibukin te kota kin mokli ibukin katain na per tau te kain no e on lo eri te kais de minita Berapa speaker ayo anak kaya tau te speaker berapa te sati ya ini te bekan te sira kayo tau rayo bota kin makuri ndora te bubusia kurap berapa de minita man bukan sekseti orangnya Apa sih tu mana te bukan no sek te speak ang ne ikonan si kamata ata tu tanan nakon te minita kali ni kita po si tetapi kayo nga po si kakaya kindi kangan na anak karinya kiri anak kiri kita karinya kira unumane kita sa babayad jero ari nga apon takata kalo ta council ana pun tete ni kawai ka nga pon nga iya tanan council pareng kai kana takata kan council apun takata-kata ba si tata nga ari astak kina nga yotira amiya ko te sabay mga nato apun nga kiro yare kanga tsaka kinako ari denominated seat ari naron na to with all due respect na kung sa team may paano pare denominated seat na ben Maneaba ni Maungatabu ngayon nga apun na nga kina pa apun te denominated seat ari apun kami ato aki apun tinan council ay ka akirinek ma appointed na konten ako mandra te spangaya tan sa Biden te puta kinunuman me kana to ane kamata ata akin ya kasukura na konten minita pa ang tawapon nori ma ana kora kya tapon te president sa karinek me te cabinet kana anora di aina ayong ne apon ka kanna turi kara ara sa Biden te puta kinunuman ari apon din na ko ay papunta na ni council ko ngai isa kay nga tenan ex officials kita tenan dati dan special seat area amin ang council. Kuraba sati de minita era pa nakamata te sati bukan na sira ako at apon na irang ibo nang kakaitaw na pan tin nam sira kaya kubun takat gebe dinaron te president sa te cabinet kay ngai kay te yo para itararua te tarani council ari inaron te bowi ni council apon iya itera ke kabo de ye te suare abosan ke dini naron the local government act te kibu te piba o atrokia ke the 12 the blanket one or te ye yaro te rate ka dinen te bota ki no mane pa enarik pa the special member inaron te bota ki inaron te rapata te full council erang tere ari asa mga katayari ki kangan wasara ke te sate bukit tangiran digi kan kanga kinakin na yo esa te kana ko sirira na bogi ta council abon aki kanga panan te ton mane re kona na ben kanga to ni bobogi ni ya kona ko te karapinoan te te preparation ni na te bogi ke kanga ke panana na kona ni mena me ya po si yang ana ke kanga to te yobi ke kanga to ina te yobi a ko ke kan na ko ina ngade pa ana tai ni meroro era pa aga yare pa ere kere ke bet sua de sate ke ita ko ba era ki pepe te pa ngara stara yang kai pa skona ni gina kana mos paterana yang te naro tare ite akin na sina pakuri yang kai asakaro ko ina ron pai de sekedi pa te ra ala kapanya de bai de yon aga yare ya mga ya na koroi na ba naro na ka asama kuria ke sina tauroi na makuria te bubusia yo atasa mga pondo giru ko te sate paterata kapanya de bai de yon berapa minit ye merum sati benda unan sati ya karena sana on dari mina kan silakan ni mina pun deke ratain dari ai pun siya wa de minis estaban ekonan deke wa de minis ekona ai sangan de silakan mina benda silakan ba te sekari mina ono bimin meu ma ia na karo dia sati era na silak ia te ora irona sana ona da silakari mina ro ono mate no
Ada sila kita di mana hari ini besok, the Honorable Dr. Cynthia. Sadi. Te orang rara balik te speaker kai wani rara te yo. Wa yo ngane mane no sira kare namba ono bi mete nu ante enjoy the paper. Ina non be beruar en teriri ke yo o i ko ki te menne to wasmen. Yo anta kai buken nakawa ina non nara tai ndoro i kai tarawa. O ta kana no kawa ki paya ki kawera ki aki. I bukin buokan men to nora ki. Di karo ko te ngapu ngari mini ko kina. Nabusi te military tapena. Patira nanga ni kata merwa na kon te itra yo pa na ki mangariki. Rap. Berapa sadi ina kaya agam sila ki ronde. Temini te bukin te bota kin mapri bukin tiaka kau pain aramero e Honorable Botannaomata siwa. Temini te. Berapa sila ki yo te Honorable Speaker me ronde sadi te mana kali nek me peso. O yo te ana kaya kata utak. Speaker ini ikai tahu sadi te mana me peso bukin te bukan nana sila ki yo. Ikan kau ngati sadi patakang airi kayu esa makuriaki. Kalau Honorable Speaker. Man bukan sadi. Kau ikai tahu ka. Awan ibu bukan. Atau besi bukan bukan. Usia te minta bater ya. Inga kiriki matuin kai bukan nakawa. Aki amuan kakai tara metenani kangangan norun na ikai. Tapi ay bukin tararuaki ara Botannaomata agere gen takanganga ina nun na yatay ni makuri na yakai bukin bayangan naki yangan na amuan tayo ni kiperaki itiray kai korap Minta Kau era pati bukan select di Honorable Speaker sana di terang di ibon tu nak kaya kang kaya bukan pada pun nak ya ya pai mai tinan nation tak ya ada bini nak ya de ba ada nak tinan wasman ni kaya ya amat di dapat ya amat ada agent tinan nation growing agency agent tak ada begini kaya bukan dapat tak ya terang ayo antri tak na an agent di sama kuda yo ya tak war mai itu konto anak ma ko ka puni itu tanah ya ye bubu de kampana ke ta ya era ke dangan de do wasmen yo na asin ka te makampo ke yo na ka ayo ko te tran pani ke ye ya pun de ki man de terita ki ma tapata ke ayo ma na kai ni ko te ma te drate ka te kai bu ke yo ante te ni ko te ma na ke ta ka pe ni to de kana mi yo tre bu gal ma ko sa non dari ka takira sana tarai pa sana kaya kan na kali te kan no wa kon ma kali te ki tu wa to yo andre bu man agent ata trate ngal skona ni bobo ke ta skona meru kona di ba kanon meru ro ke ma agencies ha ke yo ma tai ngal ma ro ari garon te terita ki ma yo ma kana to yo andre kora wa te yo ma Speaker sadi. te ora Honorable Speaker kai tahu te minita ay pun tak tikirai nakon te minita mana tan makuri te naron ni yakaya korap Min makai pun kita ya pun tu kena pegan semaya era orang di sadi ya pun orang bentuk kena ti ateng ti sirak itere roi ti binawu mereka ina bangan dari ya kata kata sirak ni ngabong ayo ya mesra Deus kalau kau mati aku anda bahkan tayo ayam mesra mengakai Deus.